fie na car na prame no car no ema ne insurance na tam so a bako koji insurance no na ono oboka bi no koji insurance na bra ya lawyer ni obama ne bra na ya dan atwitwa gisika na mam nto twitwa gisika na mam ya ono oboka bi kana wo bo no ogisika na obati ni kane won tini nyina mpo a obati kakra na odede aka na mam na odi amam ya mene ne yere ya hwe ni yie na ansai no na ya fampe container bi ya na ya ntana na ya hwe ni yie na baduru be bi no mentimi nya adwuma biam ana me se yo ka sa no aya me de Akoma efe tini guso a mene ne ye adwuma still ami hu se me plan nyina no ka hode wo ma ka se me kwata me wo obi o hwa me ka se me kwata na fie ka mentimi nya adwuma biam so hia nti ni guso ye juma na menim se durbe bia obaka ise tam na so abu bra na me no ko hewo wa asam no nti papa e me ja on ka vinchiram e wo hono mu na me ko bisa no se asam se na o kae se tam no so kwa na e ko nti me bakayo o se o asama me ba bisa no insurance je enya enda from ayasika sam me prayer no on hunu me busia bia ono so se sia no na juma ko from oni sika e be disa no ma wechi ntẹ me pa akawom kana ono boka no se me pa me pesika enkotua aka no wagi na me hwe sika na me bayi daade no me pesika nko yi daade no pacho kasa na me ka kira ne se sisia na o se me nkoye se no me so me ni kapre ba na ma adwene ya me se sisia me wo hoden beti na ye djuma no na daade ne siamo na ma ye djuma no sa ko pem me wu a kamin san ka asambia nkira ne bia kamin san ka asambia nkira ne bia nte me guso me ye djuma no e brusa mere wo ya mete hoyi me na no ni san nyina me dura na jo amenda e so me sisi sa me si me na so nte ho na me san ka kira ne se da me na no me ka se me sisi ya me ya na nye sisi no me na na daade esem no eni na ha me te kaminya kamiga ko doctor o se o nte krata na me ye gi be na me ye yi mo gi na ye krata na ye di ma me no ani mi dia bra wo no nte kaminya krata na kame ko pe busa di na na ko yi mi daade ana ko he me na no wagi na papa ne se krata na de me yi mani wa krata no na krata na ho hia te mba ko gi ya mo fa mo ko kire gi fo na me kire de wo mu o mba hia me se du no mba ma me o se pa na mba wo me yo o mba hia me aya me ju ho me ntiase ju ho me ntiase me da na jo me nda so me ni ka pre da ko ji ho me ko ji kura na si se krata ne kura me na me dia ko kire se we na mo am na mo di ma me na mo di coffee how I am ya mo di ma me me di coffee no how na me san dia ba na mo hwe okay na si krata na di ho sauce na so ba gia ma me so no e no kura wa mbo so bi ma me ntebia so me te ho da dia ni ha me ya me so me ni ka si me te ho na me me hu de me ka me ba ka ma sam ya wie nte me hu de me ya na me de ba da mo o dia be dan all right ye da say asem no tofa na wa bo na fe na ye be bie mo ni papa ya ye kana se me woni no aye adwuma be efie ni o ye fi se o mutu ya firi anwuga na ni na ye adwuma wa aga bi na me ye adwuma anwuga ye ba anwuga na o ba soko ban na ba na ba na me no anwuga be bia na wo ho na ye nyina na me animi ho wa anwuga okay ba ye ba soko ban na ana me ne si aye okay it's how many years oh I'm fine say do 20 years abaka kakra I said 204 ni na president ko for yi mu ko ho it's fine say 20 years yeah na onu na ye adwuma sa uye de adwuma na emano na adwuma na me ye ma no say nua no ye de firi books ba na de Akoma simoni atete ni apa ni 2 by 4 2 by 2 2 by 6 na sata eswa ade abagu na pattern nim ni atwetwa ni apake wa petamo kama na manfo bato obi bato a ni yasi ni nyina no na wotu ameka andi meka but obi bato a
na ya sa no dia gu kra ma if you say now we loading boy and now loading man so the other boy a man it's really loading man and papa ya kana say it's really me you sa loading which within 20 years na sign as a question ebeto no sa ejuma no ma kwanhia bi e sign bi by accident bi e by e bra na oyi ejuma ma no adabi okay apart from it's accident we are eto wo no eno ebi efie say sa se wetan we to me no me hwa be 8 years ni 8 years ni ena aka bi e hwie bi ni bu so ana se de na ya pakesi apatam no ya pakene tenten asi apatam ana calculator no so di mo mani free eba wura ya pattern ta calculator ne banichi ese ay kunje udia yini ana mete from ho ese de ye ese de na ko so ana me se de na mete de na from ana calculator no so banichi mi hu okay calculator ne ba na to cha na ba board ya ba board ya na ma hye no ena de na ya hye no hwe bu so egu ni pedua so nyina na egu na osisi ba wo na ase no engu ni pedua no kra ngu mu so but de mu hu ye na say ni pedua na ase nyame na boa me say dua ni bu sha no ba ko buwe tiatia bi aba pim dua bi wo fom ho no ana ni nyina ntimi ambu amba ana ba choko de ba choko ye no ana me da ase say but ni hu na ko ya me na ni bu ya me san bu ya emiani ngu so but online ni fan yi mi no na me na ya habu online lebu but ayo na show na ya ready na mama yehu pictures online lebu yen se na me city yen odni nyina na ye okay nti be show and be show on Facebook no eso na enkofo it's online ni fan ebu efe hi eyin fan ebu efifi ni no ayi I will tell you biwa okay okay so that you na se have a people e be share ho no efi obia online na esli bepin ukoto dwelo ena ye da de ni e share ena o sabon kum no so ka se we ka se tin awe ada ho efi you know wa betiri ha no we ada tin ena so bu ni okay es written wa ai ena ye show ya de no so okay eti the show na ye kana sem no ye show e wo Facebook on ti mo share your Facebook no we do images ye e wo but we tie e wo radio so dia na to say ni nine fa no enua no ebi o so onim kwan enua no bi e be kan ni nine no but ye de no call hospital no na to say ni nine no bu ma say ya ye ka say da de hye ye dia ni nine no na de no so ehwe no na ye show e wo from ti nine taboo we so efi ho na bla no ya kan so ni ha no ni nine poso e be pim ni kotodwe no da de hye ho ni nine poso e ko pim ni kotodwe no da de hye ho e na wa beti bonkuma beti ni so no e ho ni na da de ni hye ni nine pono na wo ho no okay ti ni nine pono ni e na ni kotodwe no so eni ti da de na wo ho no it will show you Facebook no so hu be ni nine pono but radio for the benefit of mom say radio so no it's a person who be bia da de no e hye edu free no enti ugu mark no kwa wo ni nine no ano ho ni nine pono so ho no say max bi e wo ho no so ana wa beti ho no so say e ho so da de hye ho eno so ka se no bu mi no eno so omo kasiani omo ka ho no si ni da de no so da so okay ni na we ya chi an be show ni na 8 years na we no e ba ye no accident ni si ye no oda konfanochi edi na senya sana ni abefi manya 3 months manya 4 months between 3 to 4 months na oda konfanochi sa na oda hospital no we di diemu we go to mu any won hwemu na ho na me hwew na papa na hwem bibia mu eti se bi wan ka so we go to sky nya hwe na oyi ana obi se ni bia so afeske bia ambasa ye fan show papa na na hwe bibia oni me ka e boy ye a papa ni tua ma o me de me mboka asafo erade idi se enenso wama ye kwa wama ye ahodin na ya sorry every year keteso na yaba
yene mo ebedi enkomo ewo akoma mu nsam dwumedie so akoma mu nsam eba so adwada ekopim efiade bia 1240 ekopim say no miensa ebebo ewo akoma 87.9 mobehu yen enso ewo Facebook na TikTok honom mo amobisa yese na de TV honom agyaye na da bi yenjaye yesi aya na edu national assignment sana na oniafo afa national assignment no inti mo amunim no yen president obobo na appointees ni din sa de a e wo sevetin ekoso inti na emrebem na yetimi koso anoma afa yetimi ankoso a enkomo no ekoso te se de enra ekoso no enenso ebekoso na watwi ebekoso adom na ene ahoden na yehia bebi a wo a utie yen na wo hwe ye bia ye ma wa ha se ya nopa e wo bebi a wo a ye ma wachi na se ye nwumre enso wo bebi a wo nso a ye ma wadwo na ye gisi de munyina mo ho ye se ne ayen nyame adom ye ho ye ya ye de ene enkomo ebrem no na ewiase se ne amenua ewura edi kan ye no se wo ye bema aya no wo bompa ye pastor safo ewurade se emma wedwuma ensei de e wo se da ne da nyina utimi sori kwa adwuma na wunya kakra de tu botom no emma sa de no enhwe wo da esanse se be ma adwuma se ya wo mobo papa oba de se bia otimi kura asre be ma bi su be hu ni mobo no ama ne kakra di na be ma de na so peso be ye kronfo no be ye wakadre a ne nsem ha ende san komo no na ye de ebro ye papa bia ode na sem na sem kura mi tie no kura na afei agime nsem na menim se wo so a wo ba betie no wo so sara ene beji wo nsem na ye wi a ya pekwan ye befa so na papai obenya asomdwe ewo na setinem ene enigye ewo na brabo nti frobi na ka che obi se ene nkomo no se ne eradi kan no wantie bia ne wa ha hopa ye yinara ye wo adesuade ewo nkomo yi mu a ye befa edi efrimu ye mama ha biom ede ba akoma mu nsam dwumedie so eye Vichy Spiogabra menimia ma enimia mema ena enenso ye di dwumedie no ede ebra obetimi nso afremi Aunty Bea era ewa ha ene wa yellow sisi ena pego so atade ne de pink na mehu yellow kakra ena mosi blue kakra nso mafam ho papa pacho mo ho ye de Yesu adom na so ye Yesu adom nso ho yesia sa ho ne de wo na yetetia wana mo ene na asam no so pa yetetia wana mo jacket na efe aya mo ntobi ma me na me hihye bie sa adwa akra de no ye me nwanwa na bia me hipra de sa bia me ka na se blazer e to bi brai nko akwa no wa yi no wa hye adi so yi low no wa hye ne high aya yi bi na ma ye bia tanya no a wo de gya no wo so de ye hye nya ba na we de me amena mu fikyire ba bi na to mu se so na me twen na o twen me se na me efe mama nyankopon na wo boy send style bi e wo ade no to no wan see the crowd show ho na aye fe obi so etimi akoto ni die pim o chef atati se ma mi die ye nra na okay ya o say mama sister tu de se no nka sen se nkomo ni ye mi mbodi o mi mbodi o se ma me no wa dey adwa o se ma me wa dey o wa ye bum enya soro kwai ene ye be bon komo na udi kai te ho kakra bi na aya ema ya ne yenye ana se yesesa aya na emema no na asesa omunia ma bi omuye ntina ye ema asesa na ye de chese ye de ka say we are receivers ni nti ye de bi o se receive sana be ma ho kire na ne yi na ma enkomo yi mama asa me be so you say de o ka me di kan bi te ho kire tiefo mama wadwuma be say de nka yirinja wadwuma be say de nka yirinja me no ya wadwuma be say pa na be ye mobo na wo be ye jobless ka o yere wonja na wo say ne say bi woni yere a anya hwe ade asa na wonya 5 cedis bia woduru abonten ya otokoko a wo be me wo be kwa akoda wo to gari a sugar ni ewo mu kwa ade abetini na wakopo ba bi atena mama e depend e ma mugu ahodo ye wo ba na ye wo ba ye wo ba ni ye wo ba ani ye wo ba sometimes so dwene ho aya na wonte ase de na be ba ma awarefo amote na be ma adwuma be sei be ma adwuma sei ya na wo man attitude e fa ba bi so ya na me ma so blame mo fa ba bi ye papa be tena se e bi a sorry ubebisa no na satama na gina mu manua nso wo so man si o man so dia na is musika sam ya katua no ya na ye sabria bia na gina mu manu na bia e be se esi wa gedem ni ade
na ma sam kakra wo mu a ebi so ye man menka asesa na wote me ka asem bia ebi a wo ye bi ma na yere che ne pen ti ne wadwuma agu na afi na abaye ayidi a me so ne me so na ha na me so me take me revenge free no no so ma playback okay say hard but I don't say yemfa abone so ntua abone ka sempo dan na ye krampa anya hwe se bi kuma se dan enne me se won han dan na wadanyamia yes say ti won years na enne me to me get mu bi na wasa na me say next year na aso me hwehwe na me say e be do next year kwade rade ayam adom na menya ba bi papa de meti ato ya hye pa yes enti se watini yes dan sabi wanye kohwini empo se no woye maasem krampa watini aye kakra wasi dan yesi wa amudem on high dan wo ye adwuma me ye sure say atama wo ye adwuma na adwuma ni gina so no obo udwetire e ma wo de ye adwuma na wo so wo kurekure mu abesi sabe nti anya hwem kai so ma ba bia ma wo no ma empo ye mu mienu nyina mo na bonte mo high dan to the extent say wa hwe wa ba no ma wa no manyin na nka ba no ma ba ekudi nka wo kura de wo ba mu sei ka wo ba mu sei dia ka wo si mu sei na wo so wa ka bo ma won kai sa time na papa nhwe wo wo se wo wa to wo twene ye ma me na wo ma me ani ha ne ho a wo de kohia wo wura ye oje wo hwe wo so no akasa ne ye mu ba na wo chia wo fish wo je wo de wo be ye ne ba satan no wo ya no wo ye wo yie no on kai ne nyina ni pani kai ni pani kai edomani mo twelm yo we de ye ma teaser no ho ene nkomo a ye bebo no nti frɛ obi na ka kye ne sɛ mesi on betie bi na aya ema ye ne ha adwen ana mema no ene ha adwen na odo no hya ase a na afie bekɔ akɔwie ba bi ne bema na adwuma sɛ ya na akɔye something which is there no adwa nkomo yi asemo papa mesi ekamia akɔye sɛ ema bisuban ene aye dini se bema ebedo odo di akire oba ana se bema ebeso oba asene efi se de ni bi komu de ni wo fa bi komu de ni nana ekomu ntino ene wo bakra na ode adwene no ba ko atofie na ba ko kita no ebi asa branch no oba ba be hyame madwa me de enka ne subaya amaye madwen se meni ne bebo se nwu se do awuo ensuo mu but esam ehunu bi paint no Aunty Bea na amawo mum na wodi akoma pressure na wo bre for nothing obi mfom so na amawo na waba ba gisa emamu duane ede asoa Aunty Bea ye maami ye ntina emu anefo afi na ye ba betie asem no na mum ekamin ko na wo senka okai da bi mesi me yankofo na sempo na Aunty Bea bi ma me 20 pesos da on say me pan me bi kra e de shela na emu a I always respect the person because a baby do years 20 pesos nka wan fa ma me a ka me ni baby an nka me wo enti se me nye bi emfa na wase a eni kwanse mko gina baby a ese odi eni kwanse mko gina baby a ka wo chi asembone I always appreciate e wo se ka nipa obi a etesa se ekoyie se ankoyie ka se baby do ya woni ni ehye empa baako woni no na odo ebi wo montem woni ne eto ense didiye aya yen kaisa nyama ni nyina yo enti ene nkomo no ena era eni pegi yamamo teasers e wo ho na papa na nkasa won se kasa yen dwumedie most times no aya na man e tidy omonsamba because a man tie enka omonsem meni oba bit tonight we kwa sai ware no kra ka ho ha enti se be matimi de na samba na cha se yade na duru no edin papa na sebio onye be ma bia se small boy bia kohwe akwabi oye be ma ni mu nyamfo papa enti frewuni bi na ka che ne se ne nkomo no on betie bi owia e wotu ne ho fo me se we nya yen wonua TV a wo de hwe yen e wo Facebook ho no na wo be hu papa eni mu nyamfo a ene ye no eba bebo enkomo no ene ye motivation a ye de airbro no ye say se wo enye de bia ene wo say uma obi nam ema ori enye de bia na wo say uma obi nam eri na se obetimi abo nipa kro na nkasa ama na koyi enam na bo nipa kro no na wanyi nam no the prof no say teach people how to fish and not to always give them fish ente bia na be bia yakopon de wadru no ubetimi aboa obi ama wa ye adwuma ubetimi aboa obi ama na ye business bi ubetimi aboa obi na ama na ye skills bi na so wo so wonye oba no 20 Ghana cedis na de ama no na okọ
oba no 30 Ghana cedis na de ama no okọ no man 50 Ghana cedis e yo sa wo boa no da bi sa moa ne de enye na emum nipa no waba ma akomienu no na afi we bisa ne se ade ade pa na wa nkasa apesa wo de wa bra boye se business bi na se wa ho de betimi abo nipa kro no na ono so ontimi enyi fish ne bi na nkwa yese de bia no oba ho a na oba be sresre nti ene ye futu nsem a ye production team ye de ema no se ne me kan no medin e de Beatrice Biogabra ubetimi afre me Aunty Bea dwumadie eba so adwoada ekopim efiade bia no 12:30 ekopim say no miensa bebo no e na ye de dwumadie no ye de bro Akoma FM ye wo Kumasi Asqua ye ne shopping mall no main entrance no e na edi enhwanimu utie ye ne so so wasem bi te say na ye papa die ya oba be kai na wadwe ho abusuafo asinkonwa enkoyie na opesa de breye ye wie de wa counselors any lawyers na o metufo aye ho adwuma akwanya no ewo ho na wa frɛ ye number way 0530 507-849 0530 507-849 ofra na nabila obefa ananso say status kojosa akode enso ebefa na omono wedi nkomo ne ahyeda na wonso waba na yewia nyamenti eni mpanyimfo a omota ye chi no bibia ebedwo ama asumdwe abefie papa yemawa ha madam wo ye de bachai ye de nyamias papa pacho udin eni bebia ofi ebae 87.9 bacho mi dinde Kwame Poku okay Kwame Poku pacho ofi hin ebae bacho mi free seria aboaso emom dodo na mi din wo mnim ne koto ensi ene wasem no koto ensi eno ano no all right se wia ya se wia heye aboaso oh okay yo baby ayesi hospital no bacho I see yo ahaboko wo na onam no am pacho awia de boko emse ne ma bi koso wo mablabo ma menti ase am so metatie mu Akoma FM am so me de ba dam no maboa na ni nyina ne se me nyini kakra de me 53 years 53 okay na mi si so no ma ya adwuma dana saboa ne som niema mansi adwuma na mi si so na me nya oba mse me ni wi school at o wuja me ti hu no na yese manage no na mka se me ware no o wuja o ne chese uhu no wa woda no wa wo miensa okay die na de busa no chese ne mampenfo mienu no e papa de wo free nso no mususa na obetena se wia no so fa ubi ene na wo ba ko nti na yese nwantwi bi wo ne papa ne ntem no mujaye na mso mkache nse meware no ba wo yem classmate na wo no wa wunti meware no ampa ene tratna de wo se yoyo ne boano kwa bibiri so pacho aware say ifia aware na court aware na sorry aware na mpnatwe aware edikan de se ne yehu ye hunde na ye mplatwe okay ale se ne de mkoye ne fie die sa na pese osisu ma enu ye fie die okay enu so dimu papa ha fie die na hye ne ka but de koyen se kar meme de sablen man hye bi namnum se ye bebo bla ntinkal yawo ye ma wie no nan kuma sa ashira so nti anu de sa na koye na imo mehye ne ka iye bibia mfaron years ne be 21 year ni 21 ye no ma de hye ne ka no 21 years na woni net na ya nkasa so be ha be mfana no kura be 4 years okay nti me was o kan nyina mpna twene ntna ne ifia ware ni nyina boma na is 25 years ebe buru kura sir because of say me am ne ba no obaye onya 25 years okay na me ye no ho ade nso na me ne na wo sikembon na fi no wonya be 8 months ono zi wo 21 year me na mo 4 years okay entina ko ba se ne ye na sa ba anwetuo e kan sabo no na mtu ya na me no
me koba ene eja me pakigu anwaka nso nam de abre no me yesi me ba nsuo sabe me na me hide down wo mo afie tim koba nsuo no ma ase no nso sabe no opema sem oba no nti ma yesa tete ne nkolai ama sabe ye kopem se ye no ho me ye no ho ade ewie me no na ti bobla enye bone so menye skama oduma se ya no manya bia ma wo na wo de ahyase yesa na wo chikoko gari ne aduamu na yesi wogya ya wo yedi hu na nyame ncha de na me bla be fa me ko mansi me ko nsu ma anya akwadro aduma mkosua ye nyina bia me wo ho set wo kama me wo hono a me busum so ya wo se me de musika ye dai eblem 87.9 Kumasi mashowa me mu kwase anya ohwe kaza ni ya munsusu na me didi nyina na me jabi sa akopim se edrumle bi o baabi ani yi yedi na sika kakra mnyaaye no na me wo for plot ma me wo fa nso sabe ne utumfo nkonya so afo ene ti utwa me no ene mse mesidan na daati mdia kai me wo fa no timigusun kakranka wo be sabi wo minguna ni masi de bat ni ten nim okay ni ten nim busum bi anzo am de musika bankola suka nyina me de ba ena nyame ncha de wo de ni nyina nkogu no masidan yesi wo ena me no mienu ne me mba no akotenam sise no akoyese ne mano ebi adwuma wo bank panin no ya adwuma wo bank ba konso wo duo no na kwa am no nso wa ye gbran nso wo se wi ha chese o mum pemani mu ahwe mam no nso menya na hwe eno pa wa me am fi amasi madwuma se ma ba fi na mse ne dan ba akoda ho enum ne kura ntade fi ne somnia mania bi sa ntimide ma hai na sebe de didi anasem de ahwe mu nyina obe me no akasa wate ase waso audi hu ukọ achima wo bai na mayimu niema no upie ya sable no sister semame emfie nan ya seseni o mama duane ni da aduane mu de ahia die didi pa se yo mam no ne me na kura nso da encha pese bibisa de shura na afom ndi mi nyina abo me wasem na ebo emobo emfie nan ni o emfie nan 4 years e shura de fom o de to aso wi e be se echi chese men ka say men niema wo nsi wonya hwe me so se wi ona mate no sabe enam se me no aye wedding na se ne wu sitie na me nsum sitie ntimi kan kopo ba enya de so obi betwa ma ntimi so ya nim so ne ne wo ho sa ntimi nko kan kire oba akra se me pe no me mpe ma asem de sabe dise bia me hum se me no wagyae de a ne bia me kwa kope bi nso me no etu me kan kopo oba no se wo yire ono yiri nyaaye fa nkosi a na me jai na mtimba bi but ma dwene wa mentiase me kazem didan be ma ha na wa ampre no me no aduane ne mu hye ono so sa asesa ne ma na koguo na mse na ma ade na ogege me sa 87.9 me no aka wati ase afi wo ko achima ba na de ba di na ba ntiti na mso ko ye na mso oyi ne ma no furu mso ma fa so ene bume na mso aduane mu hye na me pia no so won so manim nam ko re maduane bi piano na oni bume be bapani no ejina kwam ba bi sei wo ba ya ma ade wo so papa na pia mense mabu wo yi ni mpaboa mani so jam wa snimu bana na wa ba no ma ni ama snimu ba no pani no wa ba no e no ye ya friend Nancy no ye dey wo yi ni na mpaboa twetwa mani so o ma men so na men ti akora na men mu kora wo se da bi wo be gina na bi ja chire di na bi ye madua metue su na mpie na mbabo ntina mbeka kire me na mfofo no me se nya hwe se wotimi ayesa watene nkwaso na msinka me koye kesi ame abeche wo no ma ma omsi minyai na msi mate me kaze m koye kesi ame abeche wo ma me ne de ono wo babo ntino na no akoye kompra ma me chiri ba mienu omsi ame yanche no na ukuru de wonye papa miami ni awo hwa na gen a friend na banu ma no wo sawia no e wo hwa me wanza police for some time
asema me ne me yire kan me nya ne hwe wose mabuni nzem mam sinti mabuni nzem wotimi akoton de ehu aba ne nsa be ne mabum no me ni patafo ni hwe ade me nko ano me de me koye na mabusuafo me ma me kope obi ne ebebe me di 2 days na ge no asa afre no wofa ba ko se ofa ni kura ya machina tum se na me wo ha na ne wofa ne bae won mabusuafo no be hia na ne wofa ne wura mu ne ebe me ti bae baba me ebe beli wo ono oba no e wofa okay ebe beli me won mabusuafo ebe beli me na ne wofa ne se wa anya de na je se me nso me bomani ani so ntima ankasa ndem bae ti di be 2 days no na mabusuafo se ye nko ho ono na busuafo ho ne nko hwe asem ne nka na mse asem be ne nko hwe nka mimi sim ahwo kire wom so o ma mfa me dan ma ha o so mfa ma o ma me mfa ma ha no o ha me na mi pia no ne nsem mui enya hwe o mse mabu ne nsem no ma me ya chim ti me ni asem bia na me ni an mo bebe mu nsem ye nko ho ne mfa me mfa masem koto abusuafo na anim na mdi wo ma chi ne yekoye chese yekoye no sister ani esawani ne ono ankasa ne bra nom ne ono me maba no mapani no ono kwade wasode so obebo me na emum oba ne biem oba no maba bema no se me no man nyina ye bema oba no man me nyina ye mema ana wasne mu ba no obo wasum ne ye oba oh okay ena de otoso nso ye oba okay enti o soli so obebo mi soli ya na me ma me kan me si wo se me nyaye na nka fie ono nka kama nka moja begu je besi na me kase ni ono akora na ofa no kan si wo se de wo ye na nye but ase wo mo ka bia ma akora no susu na me so wo mo twi manim na me to din because me ma target sa wale no ne fie na ya se de o mtim ze me nwale biem ti do mbe ka bia no na me tie okay na ja hokora o mbo me ka kosua 2 crate se me ma akwa se me nkontafo no me nim wo mo am se me nim because asem banam be ka kire mo a mo mami emu ai papa bia ntimi nim mo se bia na wasem nye de yo eno so em de se obusam sa question no me adekodia oba me ne tena ye pa be se mfa no anye bibia be se 30 years ni no se be dimensa ka no se mama no mark se ma ye ono so opa won kan de be kana me be kana yo pa choto aso ena aja ye kika ya na puwa ye ba fie no mtu ne fu se ye ba no won sesa madam oba ye sa na kasa ni yemu nsusu no proto na mo wo fetama me no bi de nam se mo wo fa na de ma me ntim de me si da no bi wie ye no akoye se sebe ahene mini menka engu na nima se de ono so ba ye no o hwehwe ni nsase ni pipasi ndi ahemfofo bi aba o mo ye sa me nsusu mo wo fa no no kure wa ma pipa ene odi wu ye okay intina ye se woka na me no wodi mu aye bisi o mo so no woka na me to ma flem na me so makasa na de be ya nso wodi me court okay wodi me kunta ase court ene o sa de me high court asem no wa na sa wa ha o asase na okay nso masi mi da nyina be se more than be mvano be 18 years asese kula ntina me hwa ani eden de bia me court me se kwan flumansi ma be se court na court mansi se minti bi mfa mani hwe to amenu na om yi madi oh ntimi no hene no betwe manso se 2.5 year people sing na go na de be wom se contact court say a new king new law ti wose wo jimiskade a mintua no kan se wo jim 1 billion ish na mesre se eno de mi hunu kura bi da na court express wa na ko ba 350 million okay 35,000 okay na mesre da na mkotua ye na mikotua no na date na so na tese aka 100 million say aka 100 million asese na so tintim ya nya 250 na aka 100 na me ma mi bi eti ma yi wo abrochire wasem no ma asem no okay ene wo so wo beboa me na emom no me ho no daachi ho ba bienti me ma no plot kakra ya ono so ba bibi wo so na me so oh ma aka be 3 days na time na so man kotua wo yin no obi so ba bebubu me da na ni nyina so me yiri sabe
menun na tio no ne me woni me report wa menam ai so woni mo a akwaduo masi jaache menamfom saa kusi jaache ansana mafroka akokonta ase ni nyina me yiri nim 2.5 years ansana masaba sina ko high court men ko ameko wa hinu nzu ba woni ne dom ni nyina wo court ni ade nyina o yire ndi waji jabdem ne ba ma pacho yenko men ko na mabusu afom nzu kire se bisi minya skarmene me yire ne me ma ne di yenti ti o mayi wa ma mayi me ama to asoi nama abamusa nti baye na nsenya na msa ase dabi minya adwuma bia me mami enu nso na astarte be ma pani no kono ngudumase zizi wo kotre ketwa no na nsenya wa starte wo beso ono so astarte wan nti mimi ska bia me na nyina nso mo ba nso na daachi bi wan ka se ma hwe me ba nti be ya o ma me fa dan no still ya obi na o ma me fa dan na ma hai because kan o msida ompini na mchome se ne dan efiri machine no edan ya ka ho asem ye edan kwase mempanse boys quarters how many rooms na ewo 3 rooms in a hall okay ena me kitchen ni na me de dachi nka me chem toilet and bath ensuni so kan nyina obom a be rooms be 5 ena ewo okay and I said no machine na msi machine ene madam na ya ni bilise mo because mi nya aduane mi nya scan to aduane ni wonzo ono maji if edana boso woni me na wonsi me niam na menya dai kura wo wiase amewo na wo hyedan na say no na enna ne ma na tese wiase na tese mabla ba manwu sa apem wo hyedan na se ne nyina yeko okay pacho to aso ena me ya no kwansini bi sojare de but me de that well na me hunu awo mu no na ye dey se me hunu awo mu na nya wa den sa wo hyedan sa e be me property na mention no okay na me ye bibi se nke bia ka be bo mu hu ama omde dana se bia bia dey ni dey na soja no be din kampro ni that well kwa na me ye no na o de to edan ne mu de ahia no dada de oso ma me enfama okay fi ni wo mtwato omo sebe wo mfon so no mo fle mabano ma no wo sawia ho no ndi oni kuma de wo sawia ho no no so fast tu ka ba ya no twetwa me de hwema yudum ni se to atwa jane dere pa na se anelisa oh ma edele de ba de ane dere de ane se bia be yehu se me na me gira ho se be ya me ka me dum ma de nti dere ya na nke betimi ahye da dabi but dere kakra sa okay enti me wo ya wakatre ne ma me se me wo be chimatum obe me ya chimatum na me se na kwa me wo yare na me ma bre me wo si me fie de o ma me ye no me wo kire mo ma me fa dan ni bi ma wo so ma me fa ma na wo be chimatum se jentia na me de me kika se ya me de me se eto atwa se o ma koyi case another one okay nti anadu be 9 me de makoda kaze me yamsu me ma me asi me ma me ba akon asi fie wo me ni me de no ho nti ho na wa wo ye nti onya metre mo wo ya nti na me da ho se me hwe ho se be ya amanfo metwetwe wo yes anadu be 9 metia ne se store no ye de ayi na de na ye pagya ne se ni metia ne me gate wo so wo manfa ho na msori na mswa no be pie na maban man se ha wonie na msimi ma yeda yenti mo ba chim kura no a mo me gate ni mo ko bi we kira kromfo kwan o me ka se madam ne se wani police for no me no man challenge anya hwe nsusu pew o mo shoko me edi hanko madam ye easy o he ma me mark me say we se anya adwuma on sa de he kokoro motie ene me ha nyina police for na yosa now abano man e di o manim say yembe do to so me no okay nti ye ko onom no ene in fact me so me ma police for no o mo kire o mpa o mdum duru na na me ye mo se ma collapse na me da ho to o mo butu do be ye bia me o mo so am de me ko hospital ko wo me mpa ne ansa na o mo sa de me betum
papa when you dey pa also di no oni film ni e dey koto ensi yo ye be se aba so bi mu anene nkomo no de yetin sam ene koto ensi ye papa ye fra no kwa mi poku ofi sewia e no de na sam abeto ye nim oni ne ye o ma ware be 26 getting to 30 years na nedwuma say ne dan a ono according to him wetimi esi dan o kan nyina bomu a 5 rooms e na wo dan ni mu ba ko da ho obi antim na me ho a kire me a ma me fa ba ko man han na me ndidi e wo ho nsem e na obri ye 4 years esoro aduane efom aduane ma me ne ma ne bi ndi ye o ka pe na ma me no ama ne match na to ne step children ni a chi na to ho no wa kan say koto ensi osi o pretend it say de wo no ye ne ko hospital ko wo ne pane na ma me ko Congo herbal Congo ointment na ye ni omu ni nkomo ye ba ne obi san say yesu petu a upetu yare a upetu into opetu yare ye no eden e de si ye enyiwe fidie ni mfia ne nkominua Congo ye beba se ya medafo Aunty Bea ensem na ya na emu adi koto ensi ai ni nickname no obi entimi ana ya hair skin okay ya ready no okay ehia pa say ba ya kala idasu eno ni asem no odi bibia ka no a ai ti obi ama ne skin no na ready no ehia pa esa ya asai untimi nkonkwaji obi de fa nko ba bia ntimi ka se bia mata betimi aka se mata de na mentuma bi from so aba ho miniska mdi koto bi de nso mekwa akosere but already ne de o mane se ya untimi nkonkosere emfiri wo bia ho eti de obeye ne se obehwe widie ne ye na aye kama wedia no efrase esai brebe empempi ne ye hwa pimples ena edi akwasa pimples frase say ba ye ni wa na ye panie ma bi a ye de besrasra ye ni mama pimples no ayi na meka say ni pedua na ye stages unze oya bayiwa oya abrante na wunyini udru ba bi a won say wanim no pimples ba ho nke be ya ka da pimples ba ho ma men konko penku bia kwasrasra say wo ko clear wo jai ne sa akra no wo no mo a udru stage bi a etimi efri wanim but bo say ye homete pimples abesisi ye nim na yekope enema mostly miatia no de miamia no ni ana omopepa na omo de sra omanim se de be ya pimples ne be konti wo de sra asa e clear pimples na wanim so bre ye kokko se oyobi a ne skin ye daka na nim ne start se bre kokko a na ne fe so wo ye kokko na afi wo de sra ne nipadua ni nyina afi na nipadua na bre nti okko so kotonku bi a wo pede be bre ne nipadua no like be ma e be ton ni ne color na ma ne color no aye kokko na aba ye ne fe obedi etire na waye saade no afi bedru ba bie no na nani ase ha no behwe ha no na ha ne ye kokko na ye kokko na edroko afi wo kwa na wo pe enku serum ana edra ebetimi ama de ebre no akone ye ma ne foforo ne ye kyerɛkyerɛ no na ewasin situation ne kura ma nani mu sai afi bedru ba bie no na hono ma ye tuntuntuntum uti anye ya bonse ni pedie ne frase na papai ti da bia me kasa sa wo kwa akoto nku a se me ba ye ya Aunty Bea kala efe Aunty Bea usire nku bai na Aunty Bea ka atrem na me de kana me kwa akoto da bi Aunty Bea skin no se de sitie no e bia nya sa na me de no etie obo ha ne skin mu emre obi skin ni mu emu eden mu pikakra obi de mu eden pa obi de bogobogobogo enti enku a ne obi a ni nipadua ni mu epie mu eden kakra no sra no wa wo de mu omre no kokosra wa me bese wo eti aya na ye hwehwe se be ne sakra hwa already anu se de sitie minima papa wa bi okra dark skin bia se mfa say chocolate kra o se se ofri Ghana na okodru amanone a abrochira wa chokra ye be 1 week o se why chocolate dark o be 1 week o se ni pedua no wo ye white na wo huni ntini green one no wo hu ntini green no ewo na epiepie sa nipa we ye kira wo se wo sere nku a wo atomoja no etia yo eti aya amuma ye hwe ye skin ni ye ansa ne akwa akoto nku me ka se obi nku age no ti wo so kwa nku na ode sra ya ma na we dia efe ntu so kwa akosra bi kope nku a wo skin wo mia se de sitie no ebesi ne wo afa se me ka sai e bia enye too late wa sra nku bi ama na se wa Congo fontina ye wo ho se ye beboa me metiwe me ndansra
me so enso me mpe hit kra ti se me sra efifre betime ti me pasra eti me yobi a me sasra enku a be ma me kala ekokwa anka bo se me skin be rough enso se de me tie no de bia sa na me tie me sra se wasra nku amanku no wanya stretch marks anasa na nso be ya kongo fo wunti na yaba ema ni me ni nyina nya mankwa na edi aye wonku me ma ni bi kura nso saa mu nyina mo metu kongo ointment ne so na muntobi na mo fa kwasrasra obi nka nkyerɛ wo frasesa wo sra wa wo behunu wa wo behu difference ne say large enipa wo mo di hu adanse eni ye di hu komo ye di bi sende wo mo eka mini maami bi wo Canada na omo bi to me pese me bokro ni di ni nku no omo bi to ko photo nku wa ha mexe e de koma nyem atie ni nyina wo twetwe ni na pictures kyerɛ ye da koma ni Canada na ms ada bro kyerɛ nku no be onim sa ha de ndi oja wo sre ni na atio ko na nso oben ba ye no o se ade ne yakra ni se ontimi sha atade a ebia wo sro kaka de na ho begu na ho nye because na ho nyina ase na kongo ointment no te ye nka na ofrem ne brother na ne brother tobi o so ma ne to makoma ko 5 na o de send ne ko Canada maame se on sre nko bia kongo no aye ne nku o se maame bikini na me sra no na me pia nkrofo because na se na wo yusu na so se no on the color na eba ne natural one no what se me na mo no ma o se o te se ayifo akatafo no ayi African American sa mo kala no o se sa na waye na kala na ye fefefe okọ adwuma man kofo se o kala ayefo na wo sa ne sa no eti kongo no ana osra na wadi wa dance so akere nkrofo Canada ho se kongo ointment a odi ye numbers na ma wo muti yesraw ye hwe skin pa kongo no ye hwe skin pa na adwuma kese a edi no eti your numbers no so good TV no so egu so mom fama ye 0249 01 71 71 01 0249 01 71 and 0204 61 Freya was so said the skin baby akodu bia e betwe na banechi na aye fefefe na ha e di amount na boa matade bia wo pesa wo hye bia no watimi ahye de to so mienu obu a odware a na ne honam ye ne na wode afen na wode twi obu a odware a esa wode no so hye no wode ntina gum obi se me no rising so still a me honam mu keka me eye mo a eti wo hia edra etimi infections co-infections moawa na wode asrasra da etimi penetrate kongo te se oil otika krabi bebrebe ti usra na anane ewrewra ni pedua na wedi no ntokro na ewo wo ti emoa na ewo wedi ni mu nyina na ekunkum wo mo yare bi te se infections bi te se syphilis se emoa na tena wo so cha wo mo penetrate ewra your skin nim fine ye treat ma wo de ebia wo num nro wo mpane de wo mo gye ni mo betimi akoba de ewra wedi ni mu ne de wo hia enkun ana edra wo de besrasra ebetimi ewrewra mu na ekunkum mo ni nyina de amount nipa bebre e wo sa problem no o se bejari wi na mo keka me obu okra onware nwie na no keka no obu o se amoa ne na me widie mu mesra to kongo ointment ni bi wo bejari wo so hye o de ontini kra begum afagum wo wi a kongo ointment no fasra sanso na wanam ye wo hene te kongo ointment ko hye ho anopa na tibi kokko hye honom anumre na enku infections ni nyina emfa mawo wo hye mpaboa na wura na pampan aba wo na tibi fasra wo na ho titru mema no ansampo na wahye ompaboa no na bibia ye kama na ntama propro timi no afi kakeja fasra wo nsa ho na ne nyina enko ya number 0249 01 ya na nkrofo ka say ye kwa ye nya bi nto ma wo ma ye nyi fufuro bi ama mo ebi wo ho eti ukọ na ye sibi ni wa freyen ye number no and the sister be frame say awa kochini sa ko si bi ni obi no no na ade na mo so one shorty en shorty so wo ni ko no me en so for mo everybody me say en fa ho ni articulator do e be load dia ba kumase en che wo hu se demand no eye papa Aunty Bea eye papa eye ointment say dem ko for me akra sometimes no eye magic mami say ense bi egu na wuti bi di asra so awo woni na afiri ho say pompa bo na wuti kongo ointment ataso na apa ya na sa ahweti afiri ho eti for 0249 01 71 0249 01 and 0204 61 and 61
Congo ointment baby na efa bo oho bra eye akoma mu nsam dwumedie na wasugusu a utie no o hweye enso ewo Onia TV saa na eye no adwoada ekopim ebnade efiada bia 1240 ekopim se no miensa bebo de enkomo na ye bonene na Kwame Poku o se koto ensi ono enene ode nasem aba one ne yire ene ne ma ene naba no ma ho nsem ene ode aba ye ka na enyi wafidie no emfemfia na nkomo no de ye sha ase no kra de ne nketo mu a afei ene ye bekọ kesiye na ankasa emunemom ma yenje yabo afọ nkra to kakra bi Power Specialist Herbal Hospital o se hepatitis A B C D and E wahrawa na ye kesiye sciatica aso osisi aso oto ase ema untimi enante unompemu abubu wenya ulcer kompo ehomina so se pufu fakọ Power Specialist Herbal Hospital na unto ase ema kuma se owo fe yase oni Jazro filling station no na edi ehwani mu kase obesi wo Aya Junction na otweka kwan ni mu a na wedu Power Specialist Herbal Hospital Enkran or Kwabenya Pokwasi ACP Main Road na ubehu omo ewo ho takrade so or Anaji Estate obey Anaji MA Primary School no kohoi na koje ayareshe na enra eye Food and Drugs Authority edi on stamp etim so tim edi ama omo a omo di abadwama so omo ton eye edua ya herbal malamix eno malaria wenumu ato honam ya oya kopebi na enom na face herbatin herbal mixture eno so boost immune system no eno so immune system no wo forma yare bia kwa oba ba be kraw kopebi na eto gigaji herbal mixture odefo ade yemfa ncheche na emom edwuma no wetimi anya dia ubetue ska no no bi be ye edwuma no ede ama nti wutue ska no na wa ye edwuma no so se ne wo se usi ye no kopeji gigaji herbal mixture ni bi na no bema na ohunto ba kraw hwede nkoyie ma wa to bi fa kom okunu ai ai tobi na fama no cough care herbal mixture enso sa wo bo wa na oboye tan no kopebi na edua ya herbal tonic enso wenu mu ato a na wa pebi benya bi wo chemical shops ni herbal shops nyina na wo pese oni edua ya ekasa na wa frɛ no e wo 0244 544422 na 0200383831 Home Sweet Cereal Legume Mix Tom Brown ye the wheat na ye emo na soya beans anopa ope breakfast papa di ni 10 times so akwa adwuma na wa pebi edi na ohun ato wo di si just 30 minutes pepe sima eduasa na aben ope nchine esichire anasa milk cafe bigum ompamu bia nso dia ende wo de wo kan sa na senya ni di na esitie ne Home Sweet Cereal Legume Mix na ede ubetimi edi anopa ubetimi edi enwumre ubetimi edi enkradi empenyimfo di oba wanyim di oba womanofo di akokra abrewadi akra 6 months konso kabima no na ondi na obenya hoden Poku Trading KJT Dr Mensa Edum PZKO adehye market ebu akwa offense tanoso na atonsu ubenya bi ato opese utu ekoton a no wafre omo ewo 0246 697358 and a 0546 921728. Yes, I am bra Kwame Poku na ye no entwa yon komo no so ye bon komo kakra wi ye beko Dr Menses ono na Emma Menses no eba yie pa ye beko no ho Grow Fine Herbal Tonic na ye ne ono nso edi komo na ansa no ye nko nti wo si omodo ko police station na wa wo petu yare ye ana wo petu ye petu yare we petu ewu nti police station be na omodo ko ye nyina ya askwa he ya ye chi he ye o me fa office wia ho ene do ba askwa ha na opetu wuye petu yare opetu yare na omo ye oden omdim ko hospital o butu police station ho na akasa omo ye oden na wan keka ho krai o won butu me mo yi matofo me nyina so wanko gumenza na omo bom nam dem dawo ndi nsu egumi hinu mu nyina nso me mfi wo mokla ene wa koma adin o asa de me ya me pese me hunu se me ndifo eno omo no ye misa nti na cheza yese na unso se wu petu ayare na ye bo wa won kan ho ye di nsuo gu wanka na unso se bia straight much ye do ko se much nka me pepa 87.9 sena to atwa na sa sa it is finished to asoma me nti ye den na wo na no zum di 3 days na me ngaze bla pani pa bebe me okay emma me nuaba na busuan nyina on ne pani okay ti ye dina ya busua pani to te ya no se wo ma me nuane ndem no bebe me to be mi we na ekọ madam nanim no
okay am so madam no de eye no kura se nkam se mahifie ne de nanso no se bi me ye majapade no nyese mahye no am di no me ba no se wo boa se be ma no maba no ma no wona me baba no de ba ho che se wo nyina ya akwan timtu am bom trinko sa ntimi bia no ebe mi wie no ye bibia wie no se wo ma me nkosa wie a obim okay ono woti wait okay nti hona nkamene nkotena but me di na chikofie de na so no ya ulumai wonya adwuma me sori a gise me da no oh sori na wo yi tense dis mami a en na me din vra no apa to anadwu nyina papa panyi ti se o se me bla no nso wanyini na me kan na wo papa panyi na ya ma tense wa ba ya akra te am ka tense bla no kre wa yi bi de but I mean dintra ebise me wo me ni ya me yade mansi me yi bi gu mani na aka hona ai se me share space so no du bia itne blog bi se me ko prakia na concrete bi de metimi adon bibi se anto ma me nko still anu nte ase nti okona damfu bi wo koje ne kai senka me ntra ho mate but me tra ho be na wotwe na ka no enye papa na edukosi ho nse mitifie but they say mitifie no mitimu se ekom de me ekom do oh yeah na ko ba se minim kro no bodie ne mani na din na minim kro no bo mi ma me ade kra me ntimi mfa okay duwa re nso ne komakunu na yese me manu manne oba na wo ja me sisi me di ka ne tena wo ja me 4 years koi o ja 4 years e koi ni fie ena wa osan ko fa ne bae me ko patch wo noa ko fa oba bi ena oba no ze no no so wo mpra na me hu ya na me ni ja ena noa dimli ka bae na ja ye di nkomo yi wo ka kire me se wo mpe oh ma once me ka me se e ma de me mpe but se unze be me bi wo so ma na se o yirkra wo nti wo de ne de me me no o ja me 4 years no na se matra ma ko patch o sa matra be de ena se ne sa ya me ko fo ba se mintimi me nyama sie kura mintimi na se yo no won na ya wo da ho tiwe wo se yo no won na de wo ko fo ba fo da bi se no me ka ze me pro ba wo no ma obi ase oba bia mpel ma me de mba gwa to su krom ho ono so se no akoy na adwen se wa ma wale o pe japade me so me ntra ma japade na nyane dia enye ne dia na 4 years na de na si ya ono uja ya okoye no minim unim me nyane boni o sa na wonya oba boni obetimi aja wa kosa na me ka se ntina me dia ba anse me se so ono so o ma chire na se because of say ono no utimi ne da yie pa na nkaba me ne na wunum say ma ne je mo betimi a wo na bia na nko ne se ne ope o okay se man se aduma no so na edine te dia se na kofom a se de ya duri se ne ndra wo sa ba ko pakura se no wa fa za ana no do wo no that commences e ma no wo fa de ba ko ne sa ayo mpa de ba ko ne sa ye tia ne se sex no any formula bia sawo tibema no said work can know your limit okay so what I say ene mutu ma no fo na wo tu sa ma me no yes ma no e ma ni nyini a e ho no mu libido na sorry o tie bia kwa me kotoro ana kotoro ensi me ba ko ne nko ni ye se mama enko ya na me zo ma ba ko gra me nya dai enti na je se wo so ja me nka se wo nja ho o de ko se na wo za me ba me ko Dr. Grofine ona o ma ye num Grofine ye wi ye be sia ba tro kobo no so na e ho na bia na ejuma wo ho doctor good afternoon o site na efe pa ba cha so wo ye yo ye ko Grofine kakra yo my na oni wa chief wase sabi Dr. Grofine trase ye de ba ye adesua miti dupe iti firo nua ka kire se Dr. Grofine ba eni ye ba besua ade afa ye nua ba dum ho menstrual disorders dinti a wo ho na o menses na eba unya pain obi kura enyaba odi ahye nyame ana odi ahye abusuafo tigi number no ye wi ani a chechire mo akire 0244 59 65 32 0244 59 65 32 minu yaba me ka na maka si pese
nyankopɔn wa mo oba bia bonini enso wan hwe yi a awo betimi abo adintra ifise nyankopɔn ompe se obeye yin mu nti akola oba ye wo to maame so a maame na so a wagya onkusua 1 million na de ba asase wi so na 1 million no wode ba owie ya osunga ina ochim type to so nti da bia kusua no ehye ana ebikọ wonya 13 years a wo start se wo mu sa no na aka 300,000 na chese 700,000 no ahye na sa 300,000 na ofi se dose no emo 300 ana 400 pe na wo beto no wasase wi so eno na wo de benya o menses na wo de bia faba na wa hwe na akofa nuro bi no se wo de bo wo ho ban a betimi ato bomb ama nkusua ni nyina aso ahye enti na simre bia oba so ofa yafunu na wani nye ho atua na mo ko hospital ma doctor gedi obetimi aye ko so bi kura be ka che o se ba bia duro de nya de betimi aye wa hwe na akofa nuro bi no mu a wo de besai wa wode ana de besai wo nkusua na nkusua so nyankopon de ama wa 300 a obetu yi wa san de hye ya to ho hye a wato ho sei wa ma hormones sonko akase miensa estrogen progesterone follicle stimulating hormones sa hormones yi and ebeboa ama nkusua no kura anyini na ato na etuwie na ekohia be ma sperm na ya akola na nya afresa enhia be ma sperm dia eba beto awodie num eto awodie mu a wo se hormones bi ba na be hohoro awodie num ne sane eba te se menses no na sa hormones yi ayes electricity ya nim se electricity e hohoi e ho etimi ko high ene etimi ko low na wo fridge wo ho a e ko high a fridge ne be sai e ba low so e be sai tibre bia wo se wonya adure friend grow fine magedro no no ye stabilizer se de be ya e mane ko high ana en ko low na akofa problem bia brew tina se dum grow fine magedro no se de be boa asiesie onipadua no ama oba onipadua no aye fine enye saa e how we ubekom bi ifisa doctor fo aye hwehwemu ehu se yi ema edubi asi ho a emu nsia e wo menstrual problems na menstrual problems so esa wo de hawa eba na sa ema nsian e hawa e de beba se ba akonya ade obenya ba adenti na onya ba ifise estrogen na akosua kura intimate eno anya ba ana anya ba kura na ebetimi asai wo kwan ti wo se num grow fam agedo se de be ya be siesie awodie num ama oba no aye kama sa ema nsian fibroid ba beto ba akoyem adintra ifise hormones na friend estrogen no e kosuru bebre a e ma o develop fibroids na fibroids kura fe na e bakura na e boa ma ni nyini to ba bi wo ha ne fibroid be e okọ hospital ko yi kura na e be sen aba ifise bre bia ne hormones na e kosuru ti dum grow from agedro se de be ya be regulate hormones no ama mre bia de da ada se de be ya enkofa oha bia emro e ma sen ba ko benya miscarriages onyem na asai onyem na asai adenti na onyem a na asai ifise fibroid ne kura na e wo yemu a emugya timi tu wonyem a na akola na eye kase a etimi pai e ma wodie num so yare bebre etimi ba be fre ba ko polyps ayesa abotan no ti kusua na e ba na betom kura na e boso a etimi pai e na enyini so a etimi pai ni nyina betimi aka ho ma wanya miscarriages ti bre bia no go fam agedro no se de be sisi wa wodiem na ama nipadua no so aye kama sa emergency ba ko benya menstrual pain ama ni pain no kura obesimi asa transfer dia ma ne baba nti abusua mu ho a efiri nana kopim nana kanso aso bosumi so a yete obi anka enya abusua yare num grow fam agedro no sesa oni padua no eye hormone ena ye wosa nyina betimi aboa amanasa ba ko so onya no ni panyin fie so enso no anya menopause pre-menopausal symptoms e do how bibriba tun grow fam agedro no beboa amasa o how we num nyina afri ho efise ni nyina ye hormonal imbalance ena kosa ekofa sa no ma we num nyina aba nti a doctor for ayehwemu ehu sa ade nti amaye de en akase kokko anwena dure fe no grow fam agedro no ama abaye magedro sonko a oba bi obanum bia wa danse a odi de o so wonya ba onuma onya eba efrim ifise wa wodie no yeye na hormones yeye a bibia ba natural me bebobo menstrual disorders ni so ti wo mu ba kokora no watru mi ka ko hwe grow fam agedro no se de be ya dabone no emba ti wutie radio no a je number no wi a no afrem
0244 59 65 32 0244 59 65 32 32 menstrual disorders ni di kan obabi wo ha onya ne menses aduane wo de hyere num kura no o mene kro ba fiaba ontimi na num ato go fama gedro no eno doctor for to ne ice cream period tintofin kwa na odi num aye ne de tintofin kwa na obedi wodi aduane bia to ne mo obefe yare go fama gedro no se de be ya bibia be fine premenstrual syndrome aka na wotwe enenum amane obunisa no obebɔ ne nsa no saa kopem sɛ bɛsese ne bɛba efisi eba ne mu ayedu na efa ntirim emogya nso eba wo sese ba sɛ nsuo emre bia ni bɛda ne eba pɛ sɛ wo a mu abedu bia betipin go for magedro sɛ de bɛbɛ sanim ama bibia aye fine a doctor for the friend amenorrhea na amenorrhea obabi wo hɔ a emfie num no mu ne nsa emfie du no obanto pad sɛ yare wo boaboa no de akriti problem go for magedro no se de be boa adi mfie dukura na onu ebeba ama ho ato onu go for magedro na bibia be fine your dear friend metrorrhagia and all dear friend tot bo so mene so a na otwinum no waye ba ko na okọ break omu a 3 days no aba na obekọ waye break sa omu a na otwe obi kra ye ne 2 weeks bia onya ne menses nyi sa ne yakopon hye no bo so mene so a na otwinum no wanya kra ye nenum fi nenu kopim no nanso no normal onu go fa magedro no a ebe flow kama ama bibia e fine onu go fa magedro no bibia be fine your dear friend oligomenorrhagia on the bosume ne so a esom ko ba akopɛ wawie ebi mabie bosume ne nyinaa wawie onu go fa magedro no a ebe boa ama bibia aye fine dysmenorrhea painful menstruation when the word man want to member fi se wo hyedem or fefe ina kokomo opo eyi to clot amafo topad no de pampers no oto so enya de papa no go for magedro no se de be ya bibia be fine your de friend menorrhagia yare boni on de bosume ne so a emba ebaso a intwa baby wo abosume no throughout daba kokora mpa wo obenya ne menses a obu wo abosume mienu this year rush ne kra de ne call hospital because why anemic yasiam ko ne moja obi wo kwa yise de moja si ne so anyesa obefrim yare boni num go for magedro no se de be beboa amadi paduan aye kama hormones yosa ye oba ku bi e friend endometriosis eno na e ma me no friend ani dane no wa wode ne ho ate to ye o menses na sign de chi e ko tusunum tutu ko suya tumpe na asai woni be ma da sperm ne betoma na asai obi wo ha wontimi ne be ma na 2 minutes yaw na obete no obi okra wa ye menses wa ye sex na wie kra what pains on go for magedro no beboa asiesie dipadua no ama bibia aye fine da bia ye ba ye tu enu ama no mu amoyi su contraceptives e de bom ho ban ya ben doctor and a midwife nkra omoyi kirekire ye ukwa obekire de enu moja befa enye sa me adanfo we yusu bi usu ko bi wan hwe ya na ekoye bom na ase won kosuya no ba bia o ton aduro bia obenya go for magedro bia to say ye pharmacy herba over the counters emergency me kire ba bi kitua bi nkra patemu na wakope bia to uko Accra o kanshi drug lane Kinswa Keba Tenatic Angel Halos Repass ubenya biato sana Shama Ekus Pharmacy House of Drug Widama ubenya bi Kofodua Gabson Pharmacy ubenya bi enkoko Hillside ana Aunty Akoma wo sunwanya Kapeba Mose ana Greenlight Tachiman abibidro depot ubenya go Pharmacy no takra de ne PC ubenya bi wo wasa abidro fie bogoso Unikeba ba bia to adro bia ubenya biato se de e kan mema no bi sase adan mema no bia na ubia no bi se de papa e kan enoma bi ho a esisi mema kwan ma mema ensore cause bema obema no nyedom pe de shem ye ntini ene moja efom ti moja na ntimi ankoyi a na adwendwen no so doso a emma bema no ensore no wa ye adwuma ni ye doctor next week adodo bi aya be sheda ka bema ne de no nko afa ba sase de mai na no bia no munya no wi a go fine ye no na libido na ekosoro nti mema ni ya encourage o mama mo so anu bia libido gina ye kan yina bema so wo bi so what I say kwa poku a so dit eti ye wi a kwa poku go fine bi ye mani bi o ko so nhwe ene ye di ba put office ni be maintenance school ba no abre ya ye ntiase se bema ho a o se won de woni atenka so young girl we betwam sisi ya no a fire obe fire no eno ni asem no kwa poku ye obi office ye be cho ba ko ai
Tiye number no. Number ni 0244 59 65 32. Ya me ko bia ho da se ne ye beba ne ya beto adisua. Ye da spa next week there aya doctor be come mema ne line so atiase. Ro fine no ma se ne si bua e mema no. That is a manager mo there. A member no so ajomo de currency ventures as say or the enroll mapa or the abedwaman so honam ya ya enam nsam enkoyie yarewa hodo etete wa bra bra na wakope currency ventures ni no Zahara herbal products ni bi ato Food and Drugs Authority agia to munti no ma unya ensunsanso boni bia 0246 348334 0246348334 and 0248569335 kwani mayembra won komo no ensu ebiem enti ya chi otu mu okwa onua bema panyin ni ho na wo sign bet na sewia wo se fie ho na wote dari se me blast ma me nko ade no se me nko ho se akoye se ebufu da bia me se me de dan be ma ha me de be ma ha no nti se me blast ma me nko na ebusua timi atena se mo one wo yire no ene wo baba no ma no ene enkra ni na wo ma na ne maami yawi munyina matena se be ya wa se bio wo dan me pa twa ya me hwe ne dan no asase na oto in your name na me kra bibisa se asase na your ba ni din mu ana dabi me am dim wa wo dim go nan se ya na sem de na me wo fatwa ma me no de na mze janka me ne ebo blanti nka me de me mane na ye but amasa na wo hene ne dim kokko to ayi bibia nde me am dim kwamboku me de bia ba kwamboku na wo so because of say me ana me brain etua me kanyina awe bia nti ono de menini ni ade chebiem oni oba ni ade chebiem and the lawyer for na bebem so na so many years ne de eden ya wa ha nti some na no kokofu na mnina no manchifu na mnina anya bibia me ana mkoble na mjemi plot nti menini ni hweche opedia na japadia me ye no an ma no amahwe wo mama sese aso no awudi no nti ne japadia ne ma no nti edan no de oni chefa me ma no me ma no na ye no mdia be pesa me se na ye tuwi me mam le no sese wo mna me mo wonti mi famba bo am bo me na wo nzu ntimi na eno se uye mba na yi ne na sempa bo na eno mpanyufo mo ti akonwa no mpanyufo ama oba na mpache de bo pache okra na nye che papa bi no pae na chiri asa ba osa o mam asa ati ma che papa bi ano pae na wo ba na wo ye nyina wo chezo wani hwe baabi na se ni na wo sa wo busuafo no e ka sa wa busuafo no tukra me ni wo mu ni emu de hia no ma na busuafo no na wo busuafo ni na busuafo no wo bato wo no e na na ka se me no akoye se me ho ye na busuafo na he se wo se minya ska no aye se me ni ai dize wo na yo ma bin se che se ma mo busua na wa sha time na wo ye dwuma o minds na wo nsam ye kakra no wa mbo busua no in any way ana oh madam senye mwa ne mwa ene za de minu ya ba no se bia me ba na se bia se jeni ne meton bibiza de ne mauska na se ba se ena me ya me ma no so no se bia mi na mi gidie si wo mu no titru pani na ode mbabo abo me no o de me se me yi wo pictures ya ba chero no ahwe oh enye izi sa ba enti se no beka se we busua yen ko ba ne side wo ankasa we busua na ankasa so entimi engina ensi wachi enkasa se wa ye adwuma na wasi dan 5 rooms de se untu nkotena be se wo se hin na wotimpacho me sister ba kwa matiri mama ni jare o ye eto water is ni watu o ni jare ho no ho na odi obibia mama ameda ni jare se kitchen na woda na meda wodo woni amanyina kogu me ni ama de se gudanim egu me danim na bebi a wote se ni enso osewia ho a se nyina ho na efiri me no babusua fie ho na ye wo metete mbie bibia ye busua fie wa aboaso se wi aboaso okay ena me ma me anso wo me na te no ho asifie wa aboaso na me anso me de no so wa aboaso ba me de no mutwe new hospital no ho na so akọ ho da regional hospital ho ho na me de no masase no wo be fie wo ko tra wiram wo no ho mie me kwa na me to wo ete se hwan na te sa wo fie wa se wo twa akoda obi mu kasi be ba pani no oba panyin ni ye sebio wa oba na se wa ba no okay me manu man de omunti hobi oh so mo se o manyin ni ti obi e bo ne all right omunti hobi ti hwan na ti fie wo se me ma ba no me ba pani ni de otoso mienu no e na de otoso mienu nso wa wo nti me nana no okay e na me ba ka akire ono nso P4 e na me yere no
omo na say ye omo na tifi o na me mama mi nde so omo school but omo kwan a omo ba enti nkomo ye agbo nyina ne wa bo wasum okofa police form be touch o ma won sane ade eye efie be mu na sa ensem nyina esi ye be to ahoma no ni ahwese ye benya oyire na ye ne na bo ko me ngonze ye bronya ye be di bronya ye mo asema wo kan nyina ye be di bronya ye de o pretend yare ye police form ye be di bronya ye enti na ba ya okotena onua no ho wo ti ho e na wo se de bi we se akọ enti se o ye de adwuma enya adwuma na o ye de na odidie edika ma brewa no a me ma me na nkasa e ko ba e no se o ma me ti ase enti o ma me den nsem no so ka fa asem ho me ma me de sabi o nya we so me wona na asem iguna se so ba me na ni me ma me ni nhia o mo ka sa ware na o force ware na ba to ai okay to aso e den na ma me hu ye enti o ka sa nken ware ma me aye kana sem oh se me si so no me ma me bom de wan kan deep sa na ese me ka je nsem me ware no se hwan na me si no se wa o me ensa de okay so nde ha se me so me ngoda na o se de bi obi a wo enye bone okay na ma me ware no enti de o ye wo na so ma me se be kan na wenti oh me ma me de won kan de won no won kan ma me show ma me attitude de o so me yiri o no wa ye oba tan bia o no o se ne ba be ma ko fa sem ba a ko fa na wale so mfana no nkotum de but na ha no so wo sebe na kumam pacho ye friend say the friend na nama amponsa na ho no bun de obi obun dia friend Ima Hello. Ima Yes. Good afternoon. Papa me yes so do me papa e de wo no de ko e na sa ana na wanya de ewu utu kwan na wa bedru de yo ene me ka so fi Akoma FM e wo kuma se na uni papa bi e fe no kwa mi poku pacho uni me se oya odan okay e pacho uni me se oya odan oye wuku yo ene o de wase ma batu ya nim se yenka bi ma se entokwa de enyama e wo fie ne nkoyie krakrakwa se kra entokwa nti betu afifie e no kra sa wo ne Akoma wo bakra yi ne namu pa body twitwa na me ka se me te ka mu ti me ti anka and yen for better time ana be se trade ani ma baby sa le se ka yen ka se ya de nka obeti kakra bi nti wada ma trade ani apon na sama wa ko so ne pa de ji so yi wa no kakra so bia be ka se bi wa ya oba abone nti ne ya fra se wa no kakra no me se ka mu ka sa na me nti na me pesa me ba bon o pesa oba ha wehu na o fi hi na eba nka wo ba Kumasi me ko me na me e class ya se na me paka ya me pa cha he fa enfensi de se chire eye ena trade ya no be 20 minutes kra se no be ye ni ko wa kakra o tete wa bra bo oya odan ni den enti na me tete me pesa me ba o de kakra bi che na tiefo ni ntie no obo ne wo so de kakra bi oya odan no me asam no me ka ta me kan wa ke me enti na me pesa me ba because papa na asam na wa dia ba ho mi ba video wo mu na ateti ye de ani je ye bi o ti asam no police station police station e wa pa asko police station obo ana wo na obo no ana oba na obo ni ntina mo de call police station no o si fie na yetimu no o fie na yetimu yo si no e na no me ba ene me ba ba ko de no ko yi o che ja ti okay Akoma FM anopa na otwe pepe ne wa ha enti wo de wo tika mu na bia na ye personal enkomo enti no ye mpesa ye no beka e wo kam se de wo ka na o se enfie nan ne wo ne dada e no kre oboa sa why ready so no baby why ready there obubo dia wo na me tina me ka sa ha yo ka me ka me ka sa o de ma ye last one we na ye ntwa so
ɔsi 4 years ni a wɔne ne die wosi ɔboa wa ɔhwɛ ɛda last time a wɔne ne die ɛda bɛ last year plan ne die last year kwa ne die yes o sati me ni amon ha wo ye na fi me ne na man ho nya Akoma bio na o man aduane di like wo dua aduane man aduane di e de no kla o si tie no o di wo ye o che da bi che na ya che no fi na me na aduane di so de ni se ni se mo na ye nti no na ye nti na wo nya aduane nti bo nya ta o ba tie ana me ka ta ni se o let na se o ne me na ye me di nya o si oni ba any asam no so papa it would be in your mind need your last year crowd in the die by August 1 and September more oh making ya ka be 6 months 6 months near na ne nnae and 6 months any mo gwaare no because you 6 months now no kunu nnan na mo te die ba akomu dia na te se mo gwaare no any aware na guo enguye na oku open the pass and what na so na so konya na say na kasaba dia ima na pa ho the last one is am sure for the dia is last one say empanyufo ensi konya say ya na ya ka ho ku asaba obetina say Akoma FM yo uni mall ho shopping mall ho wa ne wo etu de ya kato na ya flow na ya predate na so aba why na ya mfa ko etuna no mo chile bi me pa tem ka sin nya kwan na me bia o de because that for ma na eduma me na no o mani ni me yo ma ko ho ma we okay ukuri yo ma ko ho ma baby ade wọ́n ní ọ̀tọ̀ tí sọ̀nà ọ̀tọ̀ fún mi náà lọ́sẹ̀ mi. ó sì wọ́n ẹ̀ tí wọ́n ọ̀rẹ́ dẹ̀. wọ́n ní ọ̀wọ̀ tí wọ́n ọ̀tọ̀ àmì náà. ọkà àwọn ẹ̀dì bí náà bẹ́sẹ̀ ó sì súnmọ́ mi ó sì ọ̀rẹ́ dẹ̀. mo ti wọ́n ní ọ̀tọ̀ tí sọ̀nà náà wọ̀ sí wọn nù. náà mi tọ́ mi wọ̀ bí. apẹ̀tù pẹ̀. particular. ọ̀nà in particular. because ọ̀sẹ̀ ọ̀nà wọ́n náà ó ṣẹ̀ nọ. yes. okay. Say ne drum say naba ati mi bi for akashire me nsuo kashe me oni ti bi for akashire me mate ya da se papa yi ma nya me fa omra wai na enkobo de ewie do ko reverend kwati na marriage counseling no neutral person na what na say your power you be feel na ye no mo esinkonya kotonsi koto ensi mama de oyiri ken so am sa wo so adwuma wo ho o se nuabo de wo bro wo mu bi oh no se ena mpenufo kan se yesi pla ozu ni afase nti so ye paya afase a pla se no wada wono wosi mi bodua okay e kwan be so ye wono wo so wa ye mi amabo ne dua na wabo ni dua da wo yare so baba edie ntina me boni dia ena misumi bisawi wa boni dua da mama papa wono wase mma boni dua da so ote so okay ena me say ha radio zo won ti apo no so ha radio so na odi asemi bra yi sa na wa boni dua da ma boni dua da aha si so na me boy no enye se me ka se wono wo ye ade bia mani na mani nye ho no a na me kire ne se ade we mu na mama me ma wo ma ne no wa 5 na wo kan sebe o moment akola ye bone o moment ya no enye tia no se me dia ba o enso obeba obeka se me dia ba mani kan se kura me de tia bi akola ye bone hey do ye ni jai o moment ya ne da o kan o mo hye eno efie ba mu na o ma won tia o ma na o munyini ye nyina o tia o munyini ye nyina eneni ne nyina me no o mutini nyina na je se so o se entia se bio men kan se de o ye ni ye men kan yo ba o se entia nkra na eno ye bodua enya no a me ba no me ma no ye me sa no na ma me bodua o ye odien o ma ye chi me no eno na me bodua se ankola no bla ma bre wo mo na no mo nkai se papa no me na me stress le me dia na se ma me fa me da ma ha no mo so mo mpre no ma sa achi matum no be so mo se ma bla body a na me bodua wo na o kan se kire wo ma no edua o eno kura ma me bla ba me adane a che ntimi de o kan no me o ye sure se dua no adane go wonu se eja no me e be di maninya me bla o me di na chi bai e ma ye dane ye
Sembu sum na me friend o si ene afie ma ye twa akokɔ dane ye bibia ma bosum no kwa tu ne fo se de wo no ye no won sisa ba ne ye no enzo won se me de pam no twa no ni nyina se mpanfo mo ba mu a me se me nware biem nti me won tum furu fie nko me ne no o de me ba ma me nkoi na ye fa nko Akoma health work nkomo no o se wo ware biem na eno no woni natna so many years no ejapade no ba ni chefa wo mu ana Akoma health work me nda ebe ya pa cho say ejapade ne mano me team me se me sika hwe wo mo no ejapade ne wo mano eno wo mo se ne wo ma ye no mo hwe no enti edan de woni chefa wo mu Akoma health work me na ye nante yet netne ya pomu 25th January pepe anopa no num ne fa ye hie mu wa Akoma FM ye nim he ya e wo Askwa shopping mall no main entrance wa e na ubehu Akoma FM wedura ne dan kese esi ho no ma ye nyina ye de Akoma FM abo animu bra na ye nante keep fit clubs ahodo ye to nsa from football team supporters bank edwuma ye fo edwuma ko ahodo nyina ye to nsa e de from sorry emako youth groups ni ade nyina ye srem momra na ye nante na ye ntintin ya pom ye so nante a wonya hoden e ma wono mpem eye den e ma wokasa mu eye den e boa e ma ekutia nyarewa ahodo nti bra na ye nante sanso na ye wakoma no ho adwuma paisa wo nante no na wakoma no ebo kimkim moja no edi afusane ye se de wo se edi afusane nti bra na ye nante yese mo ba na edwuma mu ba no se mo shirt wo ho asori no mo shirt wo ho no ma branded t-shirt ni bia mo nhye e famra te se de mo hwe wo screen so nko fa show mo de na fefefe no mo mbra ne nyina ye nante ne ntene ya po manopa no num ne fane a shase grow fine herbal tonic makes you grow fine or sponsor ye midima for herbal clinic Dr. Time da so oboye otria herbal powder ojano showa wara obeba Congo Ointment Dawood Hospital Jovi Travel for Jobs and Estate Agency omunyina eboye ne de Akoma health work memenda ye de ebremo 3p garlic mixture enso say eboa ebustu immune system ne papa eno nso o blood pressure no e wo sra esiesie no e de ma o sugar e wo sra esiesie e de ma stroke asthma o jonso na o bre o tete ya per 3p garlic mixture ni bi na enom na ho beto ubenya bi e wo dani herbal misty herbal colinac herbal apidank ena angelis ubenya bi e wo honom frepiwak natural e wo 0248 928824 ena 0201 000021 3p garlic mixture e wo to a ebomu e ho ne yakokọ garlic na da ho no nso eye kokọ ena afei so agbozo herbal clinic enso say odi mfidie mapa e show ni peduani mu na wahu yarewa etete wo yarewa esie wo ni peduani mu na wo wia wa ma herbal drugs papa anom ama wo ho ato typhoid fever junso mu yarewa enam yarewa usisi eya oya ni nyina eye agbozo herbal clinic Kumasi di channel so may 5 old insurance office wa na ubehu omo fre omo e wo 0553417752 enkran kwashima no be ohini na himfie ho 0241750282 traffic studios enso say o printing works nyina fabreno na onye enfamao say a large format printing banners billboards labels for products say ye enro na wo ton na wo pese ye labels edemao wo pese ye branding e wo caps books cars pens bibibia na fabric traffic studios na obeye edi amao Kumasi Owaraga Junction obey iron bed for dino emu fre omo e wo 0247013561 and 0574010101 Akoma no de yegusu ayebo tro ye number si egu ho emrim tiawe ya ye be activate ye phone lines no na wonso wa frɛ ye koso a ene ye papa edi enkomo 0243114497 and 032249803 0243114497 and 032249803 emresu sa wo say ma mo fra ye be prompt mo na ma fra ye koto ezi because me atro on say o kan okopre me ma me din betum say o ma me say mo me ma me say ma mo hwe o bate a wo ne ba na 1 2 me nyes ka me ma hwe no nukura mkachiro nam ye mi machiri ba nam ni na wo mansi wonu wawu nti me na hihye say me papa nso te ase nti me mehwe me papa
no ono so hwe abrewa no on nti nya off ne ba me ma abrewa de na me ne bi de bat nen enya mo se show papa no okay na me nuam so no nti wo me no na di mi sika nyina wo de on so woka nti bia ne se wo se onne me da ye nso busumi ho ahwa se busumi nsien ya na no me kwaka se enya no kura na ade tum so a na me kaza ne bobia na no me bobia eti ono se 6 months nie obwanta mama oba oni be ma da de wonim o se 6 months nie e na wone wada papa bi donyame yo hata so me oba na se ne na me misi pe no no aya yi no se enya no kura me nkanto no so da okay eti wo so betimi adonyame aka se 4 years nie enna meka no efiri se wo hene no start ne metwen sa manso wo se won tiase won na meka ba bi se maami bi eboa mo abrochire 1 million 100 million na me plot nanim sei eno wo se wo panuensi store eno se nna ye pipa me di wom enso me nka nkyere no okay me nka nkyere oban because of say wo ye difficult enti maame ne be ye maame na ye shop na wonyanya what was ye na sisi place no okay so ndi woni ya ma obi na de odi animu o discard maame ne be ye ye people nyina da eno no se won ti ase se ma to animu won nam se nti wo no percent ye fam nkotum me kokko to na me maame abrewa no won netimi yin ade abechi ana be ka be 4 days ama date na so a na mkom se abrewa se da se mmeko maami betiti wonya dubo betiti ya no konya lol face bia 10 cedis Jennifer ko menyina mfanko na satani na oyoyo adwuma ma won detro oye die wo no kra da enkola no ko school no menam soa be mate se menam soa die wo nam no wakọ achi ma de wo o soa die wo betonya me oni pa asema american se wiafo ne aboatfo no nyina wo no o toa eyi se wo ye enkwan na se wo soa enkwan na me ma soa die wo na mu na mdu achi na mo pai kopem se besa na mabafie me ye we nyina ma ejemi ho no ma mtowuram ko bubuja soa wo mapompem ensuo ni wakra me ma no wo kra na me mitimi konsuo uda pase mo ya me kan yo udi aso bia be ya ubo se wiafo ye nim se mo hwe na mutie ani aboaso ani aboaso emre no so ni activate your phone lines na offer ye se ye numbers no ye 0243114497 and 0322498035 be 5 minutes time ye be activate phone lines no na enkoma ye boi se papa no na di phone ma me ne nyentie na asem ne nyina nwie emre pem no obeba na ye be se ye hwese ye benya ne ba na wo se oyimpa boabo waso no ananye ono a nti wo se wan hyeda mpa o chew dabi na mama obi abusuafo ne nyina ya hia wo mo mpatom ya wo se o mo se papa cheche wo yi nani ato ba bi ma me ma ba no mapani no to wo se wo matwa atomfo so panka wo se me babbo na je se chew papa no nti oba no ne kasa me de won gaza na Emma, do you talk to Nancy? Nancy, good afternoon. Hello, Nancy. Good afternoon. Oh, you, me pa cho unim Kwame Poku. Kwame Poku, Basha Dabu. Me pa cho o papa din dey say. Papa, or the Dominic Poku. Dominic Kwame Poku. Papa pa cho sa na odi. Yo ene edi odi ma ye de e Kwame Poku ya fra me Aunty Bea me kasa fi Akoma FM o papa na de wasema betu ye ni mo se wo yiwo na asempa boa de atwitwa na so eye no kre Hello Nancy Hello Sir Ojina so na we free so. Hello Nancy. Hello Nancy. Ojina so na so ankasa. Pegi na mo nkati na mo san friend the last one mami why. Atimen kalku. Won say je won pemen obi kura kofi go biza me say papa we kura won fi no won bi na no kura no aka. Won won ka we di say. Won na me 25 years no. Ono oba panini. Ono na awo na nice no de wawo no. Esu de wawo no so na di na chi, ono so e na simi. Ono kasa. David ade wo mle no de wo ne men kasa. She. Ene papa wasam na den. O ma no mafo e bro.
wa wo yemu ma osini mu so eyi wo na simpa bwa de bro japade mi fie na afa je se mema ni mi ni ka chi no mana ni se bia wan kasa so wa ye nkra ni bibia aye o mo ye ntina o mo ye usa because say japade kra se papa tiasia ni papa nyaka madam he me se mi si do me ma no je e dia na me ye wo mo e dia ni do ma me ka se mi poduabo me nye o mo hwe e janu wa me amitimi ko bubu biba je se nsuo mitimi o ma me ye dia mitimi je me nye wo mo se obi beka se boni ana se bibi se no de yo ye try se be friend Nancy bi ma fe de ye friend na onfa ye friend na onfa nti mo de mo ma ye njai ya try Nancy ono na ne papa ka se oyi ni na simpa boa de bon no oje so onim ne papa ne pa afi ye ka asem na budin ogina so production efre bi ma onfa enti wo se o ma no wonye o mo hwe bi a men ka se de o mo ye na ye o but wow kai utiri mu a wonye nkra ne bibia aye o mo ya o mu di ho ya o mu ko sin konwa ne nkra na nka bibia asa baby eno nzu de obi a mom charge bia no an se de o ma mi yi kan mi je se menye anade nso so menye mo hwe je se mama me na se se ya no si awia adwuma bi eni ho a muti mi si ye ya mi di mi sika wura ma mi sika sa no sa me plastai ena ba ko yam so mam fama ceiling joint ma bona me mo ceiling eno so me ntwe lighting ko anti ko hwe bibi na be de na nka de ama han o se ni nipa ne ba na ye de ani ebusa kra na so memidi anam de aye na o de me de tete na wo se wonnya adwuma na bi sa wa wonnya adwuma o yeso nua eduane ema wundi nti wo ye de na odidi sese se me wo ma me wo na sese ya no so na me ka ba na abrewa no na ma miska se bi me no me ba first pa no na me tonsa ela ba bia na me tonsa me ble be si fie no bubu ba na ye nti se ba bia me bla me sister na bi jar na ma me no se be makofa petesi kota roba na me bubu e ma me customer petesi kaka na me tumanya kakra to dia ne petesi ne mu edin pa oh nyame fine one bia sa Asme 0243114497 032249835 do ma me kan ye wo be ware obai fufura o ma me kan wo dwin kwa echa ya na wonu ho se wentie o ma me ana oh manu me ho de but na me first me de na ena no ga na ma me kura no se bi na nam se me ba na me sim fie no ka me sibi ama me ma me no one room bi se kable wanya o ka chirim prince ma me si me nye bi ma se da chi me yiro na me ma o ka chirim play ndi me de no ama ma anye okay but nye se bia obata ya na ma no so na ye ni etiefo ni ahwefo ni nkomo kakra me pa cha o frɛ na wo hwɛ TV a no wa ma volume na kɔfɔma ma ye pa good afternoon afternoon Mahmoudi me pa cha me ho ye papa na also e you udi baby a okasefi me pa cha wo fɛ me Kingsley me ka fɛ atuma kwanma yo Kingsley pa cha ye tie o tudo bia ma me vini bia hapa ebe baba bia na ni baba no na wetima hwe mo kama na ono anu ba unja wo ma no kwa ma ni ntia omo se baba wa anya hwimpa ma kwa na kan ni se wo man bi wo no kwa no ebe ma bi bi obi akwa wa ni bi wo anya bi sa na ni sa ya dom wasabo jetri wosibi obi kura mpapa ma wo didi wo lebi ebi se wo ma me no so no tra se na se wo nti se no hwe ebe jiga pa se be mo di kan no wo omamu no e bra be no bo ma o de we fribo nti one de ye uniform akura no ko ye yi sa na no ka say ye da so papa na no ka say wa ba no ma no kra ba akokwa ware kra enansiye wo wale ni busu wa fa wanya eja eni busu mi o wa fa wanya eja wa mama ne kra obi hu na agajem se oba so masinye na wakọ wale nsenze o ye so amo wa ma wa so mama ne o ti ya so aba no ma na akọ wale o so hwe no mama me send you pictures be brother chiro mate good afternoon can be bia good afternoon 1937 oh yeah and now 1937 and now one year there na dia onne so kra ye de yasi 1937 ma ye na we de drum panyi adwene
na de ani kan aha ya ti ewie die na ya nti en so die ye yere no aha ekuma me na pauche okay ofisi efunu asia na ni sama se wa fra na mi o obeba Iti kasu na nene mwa. Nga na nka atie kokra. Ebetimi that's papa 1937. Yebako so ani ne maame na engage ni apemre no so abeka ne de. Good afternoon. Hello, good afternoon. Good afternoon. Yo, udi baby a okasafi. Ngoto no go so 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 me yusu. Yo, owusu yetie o. Mesrewa bayi isi anu ma no mabano ma me manu na dinti amu hono mo ka na asem ni kwa na mo de me manu so azi ya mpeka sasa ntino ena mo bibi so bibiri ebe mo dawru ma aya mo fe ho so pa ma o si owusu ye da se nyame show. Good afternoon. Good afternoon. Yo, pa cho ho ye. Ya do mo na so. Boko papa udi baby a okasafi. We frame akwesi ewu. Yo, akwesi. Acha yanko. Yes, akwesi. Abanuma be sabi. Obu fiti ha adene. Kwa me nkoma pensu be kem ne emu da so ha adene. Abanuma fo no. Abanuma be sabi. Ebi mo ye pa nso. Kakra bi be majority na nya kra. Enti mo ko tie wa de me de abanuma be sabi de me ntebi wa mablado. Okay. Na anti bi unu aware ya bia beba ba so we be man na yakopon amwa na ko fa obabi tie ko bi de crowd pon so so bo so men nine ono na enza nya dia na mawa ubu abra na utami nya we o si fie na yo fie 9 4 years o say fie 9 oh yes si fie 9 oba no so say 6 months nti ehu de o ka no kre baby be ma de na kre be ma de na no kre ba anti bia na e hima so say 4 years start and ka be ma na kre Uncle Wong. 4 years. 4 years that's now our for mama me ntongo go 4 years akwesi ewa 4 years they are some wonder that me na akwesi won't me won ati mi ana wa baba no wan kasa na mi bisa 4 years don't me ati ba to me me da say akwesi ewa taxi driver. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Pacho di baby akasafi. Eka dalent katafi abekuma. Yo dalent ni etie o. Pacho mo ni ma no kwa sem ka anse ya sem gitu o ma no nan kan pese akwala kitwa o ma no de bi ya o papa di wa de ya se na no kawo yi o boy kawo pa ni so se mo de bi nto na ka wa yo bo ni nto na ka wonya bo tem pa ko man pan ko na wotini peka o papa ni so paboa na odi kom edi dole na nka o fi so mi enye mama me say obi dia eri di pen e di ba pen apa ko se baby e ye kura bia si wa santima mo be ama ene a me ka se ni ho akola no mi ba pen wo dia akola ni ako se baby asini se ni ka no pa akola no na de se ni ma ni ye ni di nyo mama ye da se dalent mama be ma ni se no ho pa wa se no ho pa yo yen se da 0243 114497. Good afternoon. Hello, good afternoon. Afternoon. Yo, bacho di baby akasafi. Na me kasafi akra. We fami ma. Ima yetie. E ma no do mo ye. Ya me tie oba bi bia ni. Ma tu kwa bi 2 times oba bi tie we di ni sama ma back down 2 times. Ama me contact ni dia be bom. Ama se me peti na bi ya se maka dana. Ni ko ta bi na mo so. Ama na won kwa fori tiya. Awu se mi ba. Enti ma no do mu su ba ba okra. Yeah, I am About 2020. When it's 2020, it was a man made no effort. I will divide effort in bigger effort in the world. I can't hear man. I'm in the context because of the union. I'm my best. I'm what family. I'm a recent and could be. Oh, in the man here. The papa can no quite. No quite. Yanka bi mam e me man na ya mon kasa o de bia na hyehyem ho
And I am your baby, why you bold on Nidiaba. Good afternoon. Good afternoon, I'm Bajara. Me who your papa now sway? Me Bajara, Kasafi Kono. Your friend, Samuel. Your fellow say? Yes, Samuel. Brass Sammy, you yet you. And I'm assuming my power. Now, Queen, any captain in the station, I'm a miracle. You're Darcy. Aha. In your man, I mean, a good idea. I would say to your papa. Let's look at it 2 months in it. The fire of I'm trusting and Jews and no. I have first one. It's me, my second one, and Tosso, enemy, you, Abano. No, I'm 2015. I'm a very sharp for the minute, and I know nothing of Francis. 20 years to me. No, I'm not a friend of Bema. Now, in that, let me go cry. 6 months is really Papa crying. There's a mountain now, the support count. What Petra want to baby? After me, I can't tell you quiet. Oh, if you do, I mean, I can't tell you. I can never quiet time. Oh, but not decision in the number of baby, could remember 5 years. Anthony, only a bomb of a genie to me, not about 50 years. Oh. I said, you can do it. Kafra, over one crutches or Kafra, what's it? You're a day or rare way. You're a day or rare papa. I don't know, Papa. If you know what to learn, I said, before 10 years. It is a thing I would want to last year. We should look for 2020. I want 20 and memoir and Jamaica. I'm the Nigerian. We took up on my 5,000 project. I'm going to myself and say, maybe she can. Yeah, community consultant to correct people and look at them and say, if you're doing that, so now before me, I'm going to tell some more culture. Yeah, that's it. Yami and show rare a member no air brepa papa, but a member and I Kasa. Good afternoon. Yo, Pacho D baby Akasefi. If you get poetry, I know they pa. Information center, you and you're trying to tell my and I didn't know what you are. Maybe I try to tell you TV volume no come from why. A man after that is with you, and then you are about to say, if you have a real property, no, but you have to say, no, so, if you know about you, I mean, just a very small and you know that. 3 days, cinema, maybe you can go for about. I was feeling one coming to your body, not telling you. I said 3 days for that, for the day of a cock of foul by that's why. Good afternoon. Hello. Good afternoon. Pacho Udi baby Alcasefi. Hello. Me Pacho Yeti, oh, shut TV and I radio me one my volume. Yo, Pacho Yeti. Hasawadaro my Yeti. Yo. Me Pacho. I think I'm okay now. We want to hear about me. And you come and say, and to me concern come Mama Mita April Grosset, with the answer and have you then another family. And so every much or banning to the bank, some of my judges. So, Yaji, Pacho, Yaji, right? Yanka said Jaji, because your judges na Jaji. Thank you very much. 0253114497. Most times, nipa kono be ya no the member over friend na womba enti de na yetie no e kwase mayeka emrepem so oba na chepele na oba omumi yetina asia na yaye yen Jaji ehwe. Hello. Hello. Good afternoon. Afternoon. Yo, Pacho Boko, Udi baby Alcasefi. Okay. Okay. Me Pacho Yeti.
Yes, but no honor, no money before I am. But you could live there and one man in and we don't know more than that. You do exactly. You can never be there. I want to do Kafa. You got to know my papa to run my bed, like when I bet on lady. Oh, also day. You can give me a man who you got to know my papa to run my bed, like when I bet on lady. No, I know what's that, babe. Me that's why. Bye bye. 0243114497. Good afternoon. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Hello. Hello. Yes, good afternoon. Good afternoon. Yo, Udi baby Akasafi. The from you, as a tree that's about me. Yo, Joe Yetio. Echo. That is when some go by Bible say about like in Yemen. And about Ukraine, when could see the end of these are times to me, and I'm not times to me, and that is a key advantage over another. Then said you, and Akora now are the yesterday, and I'm saying also the dancing popular, the child of Amazon. The also, I mean, our Korano, upon the picture, and so upon the account of India. And I have been there, and the bonnet bra, now uncle or house area, America. Me patch I also. Yo, Yetio. No, I also one Katana, I mean, a queen of Electra. I thought the other can be said, a bad demo, don't put me on it, with another Montana. I gave you everything to any kind of everything. If I said, the more benefit, and I'm going to give it a corner, we pressure every tour as the Makakra. If I got it, this all right, yeah, that's saying I mean show 0243114497 03224980335. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Good afternoon. You, me right you. Then come on with me some kakre bi shene me. Say the akosui level of mine. And then anyway, sometimes when you come across a mom, and when mom before and sinful, you're going to be one of the reason. And when you happy, and for him, only the papa, you pay your own year. Or so we do in the meeting, the mom. The bit of a idea, papa, that you will do anything, and mamma, I'm not support to an apple with you, and I said. What the Sam will be not the being as well as you are not to support. Say, I have many man and come on, carry. Yes, the Burman is here, the Belgia. I do not, and I do not know. That's the bigger. Yet, I say, one cannot come on to him. Yet, I say, good afternoon. Good afternoon, madam. Yo, Pacho D, baby, I'll Casafi. Yeah, maybe we are good. It's okay. Yeah, Opano, Asama Wakano, and a crack. That's some mobile too much. What you know, now, Mamino. Now, can you take a crack in Mamino? So, Mamino, I think I could be a crime, and you consider what you mean now to Papa. Okay. And yet, one pop of a night shop, one for like you get the village, Yate, Yabakoswane, Nirena Kasa, na no cre, so Twana Moso Beba,
na ya hwe how I be see a be solve problem nti yen judge ye but de enne ya kan ho enkomo na ye bo no nti yen judge so oba na ya de anase be ma no enye ade ye da ase. Good afternoon. Afternoon. You me ba cho din baby akasa fi. I say from Richard me kata pro pompon kusiasi. You rich yet you. And by papa na sana okan. Mun ji tunu da sa no kore. Yanjin tuwo. O papa wu no. What me eyi o nem pa bo a cho papa so. E sia we ni na o de kwa wari ase. O de kwa wari ase o papa no o pon sa na mo o akobo o kunu so. O kunu de ba di do sa na mo aka bo. Yo. Yate that's grand mama yentu ye for papa de o ye den o ye o papa 0243114497. Good afternoon. Hello, good afternoon. Afternoon. Yo, me nyo baba ko me da se papa no mu gugu yeso. Ba me udi baby aka se fi. But maybe we clear make a friends awon. Yo, equia yetie o. But make a friends awon. Equia ma TV no volume no come from why? Me ba try my loan. All right, I feel the kasa. Asam ni na say etesi. Ina say o papa o be yes and found the bone do go the day. So say be question papa. Sometimes no ye enkola na ye ni ema nyema bia ya wofo ye ya ema ye fie den ye nche na nyakopon so faso ebie kwan ye den ema ya me ameka say ebi atumi ene nyema ekoye mame me papa anhwe me mame anye sika so ambo amisa but man fa me papa ya odi anka say me papa anhwe me ana oye mfunso bi ntime ene awadu mu penyi fie fie eni ntimi di boni betia bonika eni ko emanya na esizi wa brabo the mechanic said me mane de ombe papa cho ye da spa nyame show. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Ndasema de sami kasafu agonan kunta. Yo sami yetio. Kasami na bana ya sema sapa. But sometimes no, you see a company. Okay. Because now the church said, you're only to Rebecca the number. But problem that sometimes if you know a year and I say, okay. If I want to be in the million of fear, if you mean, because I send you man a million of idea, actually. Sometimes if we are parents, we are maybe command collaborate now community, no margin of Mamo can send your uncertainty. I want to start some calamus a year then. I won't pick it. Yeah, I know somebody other. The benefit respect also the Maria Jan for a man. When you when you say, I show up to make a video. Okay. You see, I'm a man the fire back. Okay. You do to a sense, yeah, William, even the year when you say, which I say, with no one, action do. Papa. Okay. You better calls by me and Sabi na your side in Komono Abba studio. Hello, good afternoon. Afternoon. You, maybe I told you, baby, I'll pass a fee. But you haven't considered coming. You could see a child near Chata Crowdy for you now, so why? You, yes, Matimo, your papa, Panamanadum. That's right. Ma, when Papa, you are thing. In fact, I am in Colony. I am there. Mammy, in Molko. Okay. Because Mammy, money away at the mother. And Mammy, and come away at the mother. So I would that. You do a 3 weeks, not a month. Yeah, on here. Anything, something about a dinner. You don't know why you're a dinner yet. As a man could never be other. As a mountain, what they don't mean, that's one.
the Muslim man wa ba be e be le fi because every one have to see all have to see okay I mean I will okay asem sebe yeda se takrado fu ye chia won papa hello good afternoon yo me pa cho di baby a ka sefi me ka sefi ama saman yo me pa cho ka sa I no mu ko ga mu ya FCC maminu onya de iste uni de mati uni umani eni buna edi asem eba okay akwara tu tokowa okay nipa ifidie enye obano ano pan patra ise buka e moja all right tanya mano kwapo o panu di yo yeda say online breaking ti ye de be sia ye be fa last but one caller hello okay me pa cho udi baby aka sefi yo ye ti o ya to me ya mi kimo no katin oh kafra any line na drop e why kafra pa cho ye ti o line na drop something kimo no katin ye ti o me ba oh we dey nya ya na katu o any am say wa line na drop it last but one caller me ba cho baby aka sefi Nsamampo yo go from Nsamampo mi eti o ah den so master aha master pacho wo pa yo last caller good afternoon hello good afternoon Good afternoon. Yo, because so free so yeah. Yo, me ni aba pacho meet you. Because papa dey there, Odibim wo. The man was hey. Oh, nice no. When your papa no so man we are blessed for. Oh. This what can we say? I'm a tell you. Oh, to be there. I'm a tell you. Oh. Me yire kwa no san e kwa fie me kwa fie e fie wo na yire so kwan na money to fie hey papa le die mame international na ka nya sa Aunty Bea ka ho no kretro do ni kretro do ono ne dia nya da me se edia no adia so obo ni nya sakwan so ade obo be bia anye mame ha se dia dia wo nya sakwan so dia ba wo me nia no ba dia si na yeah that's a pass so we ni bia frɛ ye nyame ehia mo papa hey last caller hello good afternoon yo udi baby aka sefi me ka se ama saman yo yeti o okay kono ni di you say na me na obi ai nanso kwara ni so so na oye japade ni eyiya abie ni ye enadia no kre according to Hebrews chapter 9 verse 17 I say as far as the testator is alive the testament is not in force na what have you know that the person you Proverbs 20:20 and see he who kills the mother and father shall remain in obscure darkness. Ayeka. It's in Quran and Papa, do not I can't be Quran. Oh, yeah.
bẹ́ẹ̀ ni ìdíyà ẹni ìdíyà etí yẹ̀rẹ̀ kàrà ní bẹ́ẹ̀ fún mi ní yẹ̀rẹ̀ ní kẹsà. Mepacho you. Tí ẹ̀ lè rí etí lẹ́yìn jẹun tí àwọn pàpà ní lórí sáà kẹ́sì sí ẹni sí ẹ̀mí so. Yɛba se papa enye saa eno me no ebeba omo eso yɛbɛkɔ akɔfa yɛ commercial mienu bi yɛba bewie nkomo no nyina ɛwɔ studio enyiwe fidie no emfemfria Edru obiem wey Akoma FM Ashanti Hot Walk the year 2025. Yedi ponya wie enkofa we nam ebi watwitwa bi ese nante na mfifreti bra ye nante kakra ye mpane all the calories na fe yenya pomode e the year 2025. Chumadi ne be sase e the forecourt of Akoma FM e Kumasi City Mall main gate. Ye be nante afa Kumasi mountain so na ye wia ye be pm e Asokwa Primary School Park Astrotef no so. E hon ye be aerobics ye be tete yapo enti fan club ahoto amotie me en sorry ahoto schools ahoto mutieme ene adwuma ku aka momrai ne mom ne nante o ba no wase adwuma t-shirt esanse adwuma de no e betwa ku e wonia TV ene TV3 so obefa ho enso anya fans o TV no so kayo sa dano aya memenda 25th January 2025 anopa no num apapa simadiasa ne de twede na hye so abofo madama ye de Akoma Ashanti Hot Walk ene pro aya medima for ba clinic otwa ba powder Congo ointment Soviet travel for job and estate agency ena Dauda ba hospital Akoma Ashanti Hot Walk bra ye nante 1950 yam fanam for obey the papa. Edru obiem wey Akoma FM Ashanti Hot Walk the year 2025. Yedi ponya wie enkofa we nam ebi watwitwa bi ese nante na mfifreti bra ye nante kakra ye mpane all the calories na fe yenya pomode e the year 2025. Chumadi ne be sase e the forecourt of Akoma FM e Kumasi City Mall main gate. Ye be nante afa Kumasi mountain so na ye wia ye be pm e Asokwa Primary School Park Astrotef no so. E hon ye be aerobics ye be tete yapo enti fan club ahoto amotie me en sorry ahoto schools ahoto mutieme ene adwuma ku aka momrai ne mom ne nante o ba no wase adwuma t-shirt esanse adwuma de no e betwa ku e wonia TV ene TV3 so obefa ho enso anya fans o TV no so kayo sa dano aya memenda 25th January 2025 anopa no num apapa simadiasa ne de twede na hye so abofo madama ye de Akoma Ashanti Hot Walk ene pro aya medima for ba clinic otwa ba powder Congo ointment Soviet travel for job and estate agency ena Dauda ba hospital Akoma Ashanti Hot Walk bra ye nante 1950 yam fanam for obey the papa. Edru obiem wey Akoma FM Ashanti Hot Walk the year 2025. Yedi ponya wie enkofa we nam ebi watwitwa bi ese nante na mfifreti bra ye nante kakra ye mpane all the calories na fe yenya pomode e the year 2025. Chumadi ne be sase e the forecourt of Akoma FM e Kumasi City Mall main gate. Ye be nante afa Kumasi mountain so na ye wia ye be pm e Asokwa Primary School Park Astrotef no so. E hon ye be aerobics ye be tete yapo enti fan club ahoto amotie me en sorry ahoto schools ahoto mutieme ene adwuma ku aka momrai ne mom ne nante o ba no wase adwuma t-shirt esanse adwuma de no e betwa ku e wonia TV ene TV3 so obefa ho enso anya fans o TV no so kayo sa dano aya memenda 25th January 2025 anopa no num apapa simadiasa ne de twede na hye so abofo madama ye de Akoma Ashanti Hot Walk ene pro aya medima for ba clinic otwa ba powder Congo ointment Soviet travel for job and estate agency ena Dauda ba hospital Akoma Ashanti Hot Walk bra ye nante 1950 yam fanam for obey the papa. Edru obiem wey Akoma FM Ashanti Hot Walk the year 2025. Yedi ponya wie enkofa we nam ebi watwitwa bi ese nante na mfifreti bra ye nante kakra ye mpane all the calories na fe yenya pomode e the year 2025. Chumadi ne be sase e the forecourt of Akoma FM e Kumasi City Mall main gate. Ye be nante afa Kumasi mountain so na ye wia ye be pm e Asokwa Primary School Park Astrotef no so. E hon ye be aerobics ye be tete yapo enti fan club ahoto amotie na 1-2 me nyes ka me ma hwe no no kora me ka chiro no na me ye mi machiri ba na me na wo mansi won wo wu ntim ne na hye se me papa nso te ase ntim me hwe me papa no no nso hwe abrewa no nti nya ofu ne ba me ma abrewa de na me ne bi de bat ne enya mo se hwe papa no okay na me ni am nso no nti wo me no na di mi sika nyina wo de onzo wo kan nti bia ne se wo se onne me da ye nso
busumi wa se busumi nsie ya na no me kwaka se enye no kura na ade tum so a na me kaza ne bobia na no me bobia enti ono se 6 months nie obwanta mama oba oni be ma da de wonim o se 6 months nie e na wona wada papa dia eno ane glam by Tina oko engagement birthday party naming ceremony eye bibia oko bia opese ye touch up wenim edema no glam by Tina Tina e was 0243451876 0243451876 na Tina NCAC ho enfama enche bia Peggy any erabesai atnas na mayembe bo asabli na sima tofa sima mienu because nkomo ye nwie sese pa no edien pa na odi abedan ya opese ye boawo ye boawo bi say mama me hawa ne say ebia nso bia frɛ wo se yɛntwɛ oba no wo ba minim sɛ bi obeka se bia me won se okan wo se asɛm no police station asɛm a ya be mi a ma ba fia me ye de asɛm no da so police station sɛ sɛ me bla na se ma me nkɔ ade nti na ma me nkɔ wo se me kɔ no ma bia na de ombɛye no makoma be sɔre nti ampa ma te ase me nkɔ de mo me ma ne nyifie ni mo so sɛ ne dia okay de person ye me mama no me no me ye me yiwom defu me maso ena man dabi be so on the Ghana skap trillion kra mom to mfam to me yiwom defu me o me ache wo papa atom wa bra me nya bi da me nkum nipa me mo me nya hwe nti wo me anu de me yiwom afuru enti fie no aida say me dinam de abase mo oba no me hia no ho ni hia wo fie okra na o de ma o ma no kra sa o ma no so betimi aka say ye pese ye ma me betena fie ho me mama no so 25 years na wo so akọ wo aba obi akodu kunu we no wo me nana no wonya 7 years efie wa no atena onim ni papa e kanyina me na boy no ma me no so bobie e dey say no akora no matetena wonya 7 years kopo wo kunu no ko doku wo kire na ko ye dey won so ngobo ne bla onko joku no honche asemu ena paninu so mo frɛ na one fan 25 years girl the woman sim usu be ko police me discable o be ko nurse me mluska ni nyina wa ye set ni nyina go na wasa do na mu mpaboa bobo ma ye ode se oye den wo se dem sa onya hwe oye den didi so ma me ne die wo nu ya no aso ano ne ko akima ite se uko yi o mani di afri so na o de hwan mu di na ato so se ka be ma no kofo ni junior no na oba no nketwa na o de ko to tom de o munye bibia nkire me yate ye obi ka se ye judge because sebio kola me mfo musika ma wo mo me precious ma wo na me mfiri wo nkopem ba bi ntwa no na opese ye boa yate masim tietia no yo na sem tietia eno no na wo so wutie enkomoi sa wo so wasem bi na pesa wo de bre e ma ye ka tro number si e fa to ho 0530 507849 0530 507849 na wo so ofreye na ye beka wasem no pepepepe dia ma na me papa ya sem kwa me pokura sem die ye beto nsa afre ne yire no ye bompa ye se ye to sa frɛ ne yire no beba na ye tie ha tie ane hu bebi asɛm ni nyina da na ya ma marriage counselors nti ma ekue free ye vifa one reverend kwa me kwa tin we the special case ye de bro me mebusuafo akra emmem na akoye se ye ka kwa neutral na la ya kwa me ba wo so timu bi ho na wo behu yo era ni Peggy ma to ama bebi am de bepa asɛm ni bia kakra ye mre na so Bible si di wana no wajani na wonkwa na ware wasase so se de papa yi ka se ne ba atimi yi ne namu mpaboa de twitwa na ni so no kra ene ne baba ya no watse ne nkwa na so na se wanhwe ne yi a obebere wo wi ase oba papa ma ye fa de bi nhye yentiri mu se o papa do me wa o ma me ntimi nyi mfiri wo so oh sir yes it's true I see so papa do me wa wo ya de ma ne show papa no do me wa o ma me ntimi nyi mfiri so bibia no akro betimi yi afiri so but so papa o ma me do me wa papa timi yi firi so without ma me ne presence enti won hwe ne yi ade na wa ye no ena papa na tena aka wo so oni ma de kora be ma ne de sa abone na cha akra no ama na sa age ne back se ne ba no enti won koda nwene hu ye na minim ni pa obekwa kofa na ba papa betimi ate ase na che se
mama eya ne ya eya odi ya wona komam se ono wankasa ne ba wa ba wi ase ahwe mu adu se 25 years we you na sempa bo tutu papa ni so ye chine tum there be man ko cells 3 days enti ojiri so ba no enti ne friend wankasa no ehu enu ntia se me mo friend na me se o onkasa oni she kan se no gina so din ebu abono okay oni wanda Jason papa de baba radio so okay nti mo friend sa na mo ye na abone oni sheka onye hu bibi because nya sa eye no make kase pa edi na chi obi anya asase so a ojiri se ne maame no so eba form a ye njaje maame na na se ye mbu ne fo se wa ye bibi but se maame no so ba form a ne papa yi odo na odo eyire no obetimi ahwe sa ado no so na maame na ho brase asese wa ba na oyi no me ne free ne ma no so mama die keka kwa no die maame no me nyini se sa kane do 25 years na betimi asaba betimba nti se so for motnas na senya omumo bi anko ne kwa na asumdwe ma na japade ne wo so mo ye no monye no enu sina mrani lawyer kwa me ba bebe mo no obebem bi no na o ma kire de wo so mo ye because mimi hu ne se mfa odo ni ho adwo awie ma me na yenko Aunty Bea obisa se maame no ka se obedo papa bi ma sisi papa kwatre kwa na ni oni ni ho hwe bi oh say nya oba bia ne pe baby Aunty Bea na sa ho kire na akofa sa ne maame no enye mbae ye muwa ne fo but eye adebu na maame no mfa ma papa yi eno na nkola no ahwe so mo de ye papa ne saa Aunty Bea nka nche ye nwenu mo ofie bra o papa no maame hia na wunyina honom omo ene du ba wiase obra na odo no ye de no wo sa akwada no na wuni honom enti se no papa no maame nya enkogina ba ko echi okay oti aske enkogina ba ko echi papa yi owo ka ni bro se ko be na japade no wo se odi eja ebi tum Aunty Bea di entia eye de modi ye nya atete a modi na efem akwala no won fanshi ni tirim se ye wo ye dada ye wo kunu dada ye wo adwuma dada ye wo bibia dada ba ye ni maame dada okay ye ni papa dada enti se woni a se wo chine bi ni maame kwa asho ne se na jawo papa de akwa ware ye beka cho se wo papa ni ye beka cho so ya ba no se de ne papa ne chiwo kasa na ba no mane ye fe ne se maame ne ma no enti mo very careful we yi onomu paboa e bi cho papa ni so papa wo do ba wiase Aunty Bea ti wanye bia ma okura no wan ka so cho school fees pen ana papa na ka chen se wa ye road ama no ene won ka se road e paper ene e be ye timi sesa no o ti aske se she ni timi se ene on betete papa yi ana e bia we wo mama fafie ni dia ni ni mo bia o wo be fa na wo tonkra ka ye nyina ke sisi ye chi da enti so wo bibi de mo nyesi so a mo nya very careful papa yi mfa wo say ni bi na won kraka ne so na mo ti say fie ma na baba na so atom ade na mo beye ade na mo de beye ene ga na mna so no de wasem koto say ye ni enka wieye otono jiska na se bi wo kwa Aunty Bea mo na mo wa na de letter dem say mo ntu na papa to fie na mo beye ne den enka de wo ti fie 25 years unsha o ma mi no papa nyanta wantawa no wura kwa bi ma ne achi o kwa yefa enka wo kwa na wo se nka wo ka mu mienu ebom na wo ti me yu no mi paboa na ma me no so to wo say yon fam paboa ntwani kuna sum ben ma wa nka se wo ma ni je fi mu aba pai na wo be twani ni so na wo to na wo hwe fie me mo no wa de wo sa ma me no ba wa papa yi onye ba but me wo fa Aunty Bea na ma bu fu no bi ni ko say no to me sa se mi si me ni papa o debi na me ma nya cha se mi twani ni so ensi papa ko be di ka pokran sa ensi papa wa tu so be di ka pokran o sa yo ba mpo no de pabo what mo hye na mi ni de pabo na wo wo so bi fesi kanda ya o wade e fo ko tene fie se yire mi mo mi bia no ye yi edana ni mo twen no yo Aunty Bea edana ni mo twen no se mi kuna anya ni bia ni nse ni bi be ye no ne da bi be ye no yo paboa yo ya to wa mo de ma yam point enkomo no ede na so yemre no ayebe na sankomo ye bi na juada bia from 1240 ekopem say no miensa bebo no ye di sankomo no bi e wa hanom say enti wo so wo ka say ana wotie ye na ye kan ye no ye won panyifo ye chi a ye wi a ye di ensam no ede ma wo mu ye wa asofo ye chi Reverend Kwame Kwatin wo ho Reverend Promise Ofori wo ho e na ye ma me mesise kue free e bi fa wo nyina wo ho no ma omo ye behind the scenes mpanyimfo a aware samba say dia
omo ene ye de ma wo mo san say omani afi ewo awaresemu na omaka e ma asumdwaba e ba legal issues nso lawyer Kwame Ba enso ewo ho na ono so de nim de e de aboaye e ma dwumadie no aye enkoso enti wo so fa wasambra na yen kama why na kofo de ba bia omunya ho solution enti na de bia omode ba 0530 507849 0530 507849 ofra na nabila obefa ena Spartus kojo sa akode ono nso ebetimi afa na yeni wedi nkomoni apeda ye bema waba na yenuanu bi edi omawoda ma yenfa happy birthday no enfa ema omo na yen sorry dwumedie no so na yenfa sport embra ene miami nua be ma bia otie yen pa na ohwe yen pa ye fra no Kwame Ewua nimfo wo adwuma ewo opim so radio and TV ewo menhia palace menhia himfie ho a na wo che otekoko so no nti Kwame Ewua nimfo ene eye wawoda na wei efri wo yire dofo ho beaches nana Akosua Kunedu nimfo Mrs Beaches nana Akosua Kunedu nimfo miami name Beaches nso yesi ohwe ye papa etie ye pa nti name ene o mani kunu Kwame Ewua nimfo happy birthday osimedofo nyame onsha na onye okese na don saa senia odono no de tosu biem enko ede ama Joyce Dankwa Mrs Joyce Dankwa dodo na efra ma Joyce oye businesswoman ewo Mamponten we efri miami nua bema opoku justice or say happy birthday to you Mrs Joyce Dankwa. Happy birthday to you. And I feel last one call Ediama Yemame Margaret Bio Oti Ebuakwa Macro way Efri Oma Rita Junior Starboy and our money nina almost say Yemame Yedo Nyami on show Oma on Quatenti and Wadin Wom Sebe ya betina say na wado mo sanya usido omuna nenso yede enjumedie ni nyina yede beba na wieye ene chief executive producer no hododo no na so behind the scenes or boy Sanabila Kantanka speedy recovery to you akwom sem dem holiday yegyida ya city aka last one ono so ba gine de me modin enti last one no nyanyare ye no obegine de enti Sanabila Kantanka speedy recovery baby awo bi erade fa na basa kese no on fanto so na on sa oyare Status kojo sa akode oboye chidob ende okono oba era otenenka ote pegi so nka streaming room ho no nso nana yaw na beluchi say we try rasta etuegu form ena sound of one also o sound na omi ha na otachi ya management na yekofo de we me be sorry obemi me be bi sa ya oyi mic nso oboa oyi bibi yo ene imano kwa me vadi enso ene mic ye ema di dwumadie no yade brow medi e the Beaches fioga brow obetimi afra me Aunty Bea little we raha yade sports emu ehwam na ede yade brow stay tuned to Akoma Sports. Thank you. Send his team